Halleluja, halleluja. Šodien visi tā dīvaini klusi. Сегодня все так Tie skaļie странно, kaut kur тихо, aizbraukuši, vai ne? громкие уехали. Halleluja. Аллилуйя. Dievs ir dzīvs. Бог живой. Es piekrītu, ko Brunis iesāka. Я согласен с тем, что Бруно сказал. Es gribu turpināt tālāk. Я хочу продолжить. Jā, Да. Dieva vārdē rakstīts. Слово Божие говорит, Ja Dievs nav savu dēlu žēl, если Бог не пощадил своего Сына mūsu dēļ, из-за нас, kā viņš gan nedāvinas mums как бы Он не даровал нам visas все, lietas. все. Tu esi dzirdējis šo Ты rakstītu? слышал такое Писание? Dievs nav savu dēlu Бог не žēlojis пощадил своего Сына tevis dēļ, из-за mūsu тебя, dēļ, из-за нас, ar nolūku. с намерением. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Halleluja. Es zinu, ka daudziem nepatīk, kas amen, Я amen. знаю, что многим не нравится, что мы повторяем Kurš ir аминь. klausījies Kenneth Hagin? Кто слушал Кеннета Хейгена? Daži tikai. Некоторые Ja слушали. jūs esat klausījušies Если вы Kenneth Hagin, слышали tad jūs его, ziniet, ka тогда вы viņš знаете, tūkstošiem что reizēm 1000 paprasti раз dievkalpojumu. Amen. спрашивает в служении Аминь. аминь. Ja tu lasi Dievu vārdu, Если ты читаешь Слово un Божие, tu tam и nepiekrīti, ты не соглашаешься этим, tad kāpēc tu te sēdi? тогда почему ты сидишь здесь? Vai nu tu piekrīti Dievu Или же vārdam? ты соглашаешься неприкрыть, Словом не? Божьим или нет? Labi, labi, es neko Хорошо. neteikšu. Я ничего не буду говорить. Jēzus sacīja tādus Иисус vārdus. сказал такие слова. Jāņa 14, Иоанна 27. 14, Jāņa 14, 27. 14, 27. Mieru es jums atstāju, savu mieru jums dodu. Nekā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirds, lai neiztrūkstās un neizbīstās. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Jēzus sacīja, Иисус mieru сказал, es jums мир atstāju. оставляю вам. Savu mieru es jums dodu. Мир мой даю вам. Ziniet, kad ir И вы vajadzīgs знаете, miers? когда нам нужен мир? Tad, kad ir nemieris. Когда есть беспокойствие. Vai ne? Не так ли? Tad, kad nav labi. Тогда, когда плохо. Bet viņš saka, Он сказал, es dodu jums ne я tā, даю kā вам pasaule не dod. так, как мир дает. Я даю вам. Tad tas ir cits veids. Это другой вид. Tad, kad mums ir grūti, Когда нам Бедас трудности и pasaulē. печали, скорбь в мире, Dievs dod mieru, Бог дает свой мир, kas ir augstāks nekā который saprašana. превыше нашего понимания. Tas ir tas, kas mums ir Это vajadzīgs. то, в чем мы нуждаемся. Miers. Мир. Caur šo mieru viss sākās. И с этим начинается все. Kā tu vari dabūt Как ты mieru? можешь получить этот Ja tu мир, nesatiecies ar если ты Jēzu, не встречаешься Ja с tu neesi Иисусом, kopā ar если Svēto ты garu, не вместе Ja tu Духом nelasi Святым, vārdu, если ты не читаешь ja Слово, tu nelūdz если ты не Dievu, ja молишься, tu negribi būt если ты не attiecībās ar хочешь viņu, быть в kā отношениях tu с vari Ним, to dabūt? как ты можешь получить Viņš это? teica, es dodu Он сказал, citādāk nekā я pasaule даю dod. другой мир, не такой, как мир Ne дает tā, вам. kā pasaule to Не dod. так, Es jums как dodu. мир Es дает. dodu citādākā Я даю veidā. вам свой мир. Pasaulē jums var būt liels troksnis, И может быть liels большой nemieris, шум, беспокойствие bet в jūs мире. variet dabūt šo mieru, ko es Но jums вам dodu. нужно получить этот мир, который я даю вам. Tas ir tā svarīgi И redzēt, это важно svarīgi видеть, piedzīvot важно to. пережить. Iziet cauri šiem apstākļiem Проходить через un обстоятельства, izcīnīt to, ka Пробить Dievs ir этого, pie что tevis, Бог с kas тобою. visu apklāj. который все покрывает. Jauniem varbūt liekas, nu ko te mēs Может te быть, par молодым mieru runājam un кажется, tā. ну что вы Mums jau viss говорите ir о мире? kārtībā. Нам Bet все в es vispār gribu порядке. šodien runāt tā par dziedināšanu. Но Kā я хочу saņemt сегодня говорить dziedināšanu? об исцелении. Как получить это исцеление? Es pēc savu piemēru Я по stāstīšu. своему примеру. Pienāca laiks, kad es sāku meklēt, kā saņemt dziedināšanu. Наступило время, когда я начал искать, как можно получить исцеление. Saprotu, tad, kad tu esi jauns Когда ты молод, un tev viss ir и kārtībā, тебе все в tev nevajag порядке, dziedināšanu. тебе не нужно исцеление. Tev viss ir kārtībā. Тебе все в порядке. Bet, lai jaunieši šodien Но nebēdājas, пусть молодые не jo печалятся, šīs потому что lietas ir ļoti paralēli arī citos это jautājumos. очень параллельно и в других Jo вопросах. es gribētu, lai mēs redzam Я šos хочу, чтобы principus,
kā var saņemt. Мы увидели, как получить это все. Un pienāca diena, kad es sāku meklēt, И наступило время, когда я начал искать, kā saņemt как dziedināšanu. получить исцеление. Es nesaku, ka es neesmu saņēmis И я не dziedināšanu. говорю, что я не получил Es исцеление. esmu vairākas, Многократно es gribu teikt daudz, я их получал. reizes esmu saņēmis Много visādas раз dziedināšanas. я получил. Bet es nevaru pateikt, kā tas notiek. Но я не могу сказать, как это Un произошло. tad es sāku meklēt И когда я начал искать Dievvvārdā. в Слове Божьем, Sāku lasīt, начал es читать, sāku klausīties visādus начал ierakstus, слушать всякие записи, lasīt visādas grāmatas, читать разные книги, YouTube. в YouTube смотреть. Un es sakrāju sev Я собрал в себе daudz informācijas. много информации. Viena no lietām, ko es redzu, Одно, что я вижу, kāpēc ticīgie kaut kādā jautājumā neiet uz priekšu, почему верующие не продвигаются в каком-то вопросе, tas ir tāpēc, ka viņi nesakrāja sev это informāciju. потому, что они не собирают информацию. Jā, es jau zinu. Да, я Tur jau Bībelē знаю. rakstīts. Там в Библии Es jau сказано. atcerēšos. Я помню. Neapmānies. Не Ja tu обманывайтесь. nepierakstīsi, Если ты не будешь ja tev записывать, nebūs klāte тебе не будет тетрадь vai datorā vai mobilā, или мобильном, или Sakrāts. в компьютере собрано, Dievs vai Dievs tev lietos kaut ko. я сомневаюсь, Бог и будет использовать тебя. Un tas ir tas grūtākais, man liekas, И я šodien. думаю, что это самое, может быть, трудное или Un, сложнее. kad es sāku И meklēt, когда я начал искать, es atradu, ka vismaz jaunā derībā vien я нашел, что в Новом Завете, только в var Новом atrast, Завете, atrast vismaz kādus Можно. vairāk 8 veidus, kā saņemt dziedināšanu. можно получить больше, чем 8 видов, как получать. Un es jums paprasītu, Если бы я вас спросил, diez vai jūs kādu varat nosaukt. я сомневаюсь, может ли кто-то назвать это. Ja jūs viņu arī varētu Если nosaukt, даже вы могли бы и tad назвать, jūs man nevarat вы izstāstīt, не могли бы рассказать мне, tas объяснить, darbojas. как это работает. lai visu to, ko es Чтобы savācu, все es то, varētu что я izstāstīt. собрал, Man vajadzētu рассказать. vismaz kādu mēnesi мне runāt, примерно месяц нужен. varbūt katru dienu šeit, Может быть, каждый день здесь, lai es to visu для varētu того, izstāstīt. чтобы открыть вам. Bet es īsumā Но vēlos я хочу izstāstīt. коротко рассказать. Tas nav tā vienkārši. Это не просто так. Bet ja mēs Но nesavāksim, если мы не соберем, mēs to nezināsim. мы не будем знать. Nu, pieņemsim, mēs visi noteikti zinām, ka Допустим, мы все знаем, Dievs ir sacījis. что Бог Ticīgiem сказал, šīs zīmes ieslīdīs. верующих будет сопровождать эти знамения. Jūs esat dzirdējuši? Вы читали это? Слышали? Tā nav tā ticība, kā Это не та tev вера, ir что ticība, у тебя есть lai вера, saņemtu чтобы dziedināšanu. получить Tā ir tā исцеление. ticība, Это та вера, par ko mēs sakām ticīgais. о котором мы говорим Tātad верующий, ticīgajam, jeb Верующему. citiem vārdiem cilvēkam, kas ir piedzimis no augšas, который рожден свыше, iet šīs zīmes līdzi. будет сопровождать эти знамения. Un mēs esam верующих будет redzējuši to mūsu сопровождать. И draudzē мы видели neskaitāmas это reizes. много Mēs раз в esam lūguši церкви. par kādu, un Мы cilvēks saņem молились, dziedināšanu. человек получил исцеление. Vai ne? Jūs noteikti esat lasījuši, Вы читали, ka ir gara dāvanas, что есть дары Духа, dziedināšanās. vai ne? исцеление. Esat lasījuši. Вы читали об этом? Mēs pat nemaz nenojaušam, Мы даже не ka mums tādas dāvanas strādā. понимаем, что такой дар Mēs pat работает. nemaz neredzam, ka Мы даже viņi не šeit видим, mūsu draudzē ir, bet Что viņi это в šeit церкви ir. есть, но это есть. Viņas arī ir darbojušās. Это и работало, действовало. Bet ar dāvanām ir tāda viena Но problēma. с дарами такая проблема. Tu viņu vari šodien saņemt, Ты можешь dziedināšanu, получить исцеление сегодня, bet rīt tu vari pazaudēt. но завтра можешь потерять. Tāpēc, ka tu nezini, kā viņu Потому что ты saņemt, не знаешь, как получает un tu это, nezini, kā viņu и noturēt. ты не знаешь, как удержать это. Un tā ir viena no tādām problēmām. Это одна из проблем. Ir tāda dziedināšanas veids, ko tu vari Есть такой saņemt вид ticībā. исцеления, который ты получаешь верою. Un tas ir tas, ko es gribu runāt. И это то, о чем я хочу Tas говорить. varbūt tas nav tik ātri, Это может быть не так быстро, kā ar dāvanu. как получить через дар. Jā, tas varbūt ir lēnāk. Это может быть Bet медленнее, tas ir ļoti pamatīgi un kapitāli, но это ko капитальное. neviens tev nevar atņemt. Это никто не может тебе Nekad. отнять. Никогда. Nu, ir tā ticības veids, ko mēs varam Есть такой sacīt par вид веры. kopēju lūgšanu. Общая молитва.
Kopējās lūkšanās. Общих Tas ir tas, молитвах. kā mums te kādreiz bija Это так, grotas, как un mēs te aizlūdzam иногда у par нас был vajadzībām. здесь корзина Var с saņemt dziedināšanu. просьбами, ты можешь получить Tādā исцеление. veidā, pat tad, kad es biju Baptistu baznīcā, Таким образом, я когда был в баптистской pat церкви, tur cilvēki saņēma там dziedināšanu, даже люди получали исцеление. kur pat vispār neticēja, ka dziedināšana šodien ir iespējama. Даже тому, что они не верят, что можно получить исцеление Tā сегодня. kā dziedināšanas ir Так vairāk что veidi, есть ja? разного вида Bet es исцеления. gribētu, lai mēs Но я хочу, чтобы мы apskatāmies, посмотрели, kā var saņemt. как получить. Kāpēc es to sāku meklēt? Почему я начал искать это? Gada sākumā es nonācu slimnīcā. В начале года я попал в больницу. Man bija problēmas. Мне были проблемы. Es domāju, ka es biju Я apaugstējies, думаю, что я простудился. bet neviena diagnoze man nav uzstādīta Но vēl līdz šai dienai. диагноз мне не показал Un es ничего. esmu dziedināts, un Ja pat ārsti brīnās. Исцелен, и врачи удивляются. Es biju vienu nakti novērošanas. Одну ночь я был, Nodaļā. чтобы меня обследовали. Novērošana. Es Viņi nezinu, tevi kā tas ir. Jā. Под Jā, наблюдением, jā. да. Un es tur, nu, visi tagad ir aizgājuši gulēt, un es И tur guļu все gultā, un спят, и я лежу в постели. man tāda doma И мне iekšienē. такая мысль. Un Dievs man saka, И Бог мне говорит: Mārī, ko tu te dari? Мари, что ты здесь делаешь? Zini, tāds labs jautājums. Ты знаешь вопрос такой? Ko tu te dari? Что ты здесь делаешь? Nu, redz, te es esmu. Ну вот, я здесь. Tā es tur nakti nogulēju. Так я пролежал эту No ночь. rīta mainās maiņa, Утром меняется un смена. atnāk citi. Приходят другие. Man viņi neko nesaka, Они man мне mani ничего не nerunā. Tur viens говорят. gulēja blakām, Один лежал рядом. to rakstīja laukā. Того выписывали, Otru tur gulēja blakām. другой лежал Otru roku, рядом. to tur sūtīja uz kaut kādu palātu. Того посылали в палату. Un tur tāds, es nezinu, kā viņu sauc, medbrālis vai medmās, tā nebija, tas bija vīrietis. Мужчина, не медсестра, Viņš но ar mani мужчина. vispār neko tur nerunā. Он даже со Un es мной не domāju, говорит. kas tad ir ar maniem? Bet viņš ir tāds Но он kungs. такой согнутый. Kungs. Такой согнутый. Un es no sākuma domāju, ka viņš skatās papīros, А un я tāpēc viņš ir tāds, подумала bet поначалу, что он смотрит в beigās, kad tu бумагах. nevis ir И projām, когда viņš все sāk ar ушли, maniem он runāt. начал со мной говорить. Un es redzu, ka viņš ir И kungs. я вижу, что он согнутый. Un man atkal iekšienē Dievs. И мне внутри Бог проговорил: Māri, Марис, tas jau viņam vajadzīgi ir это palīdzība. ему нужно исцеление. Un es saprotu. И я понимаю, Es zinu, Я un tas знаю. ir tas, ko Brunas teica, что это то, что Es Бруно. zinu. Я знаю, ka Jēzus что dziedina. Иисус исцеляет. Bet kā? Но как? Es nezinu. Я не знаю. Es ticu, Я верю, ka Jēzus var что jebkuru Иисус может dziedināt. любого исцелить. Viņš to ir izdarījis jau 2000 Он gadu это atpakaļ. сделал 2000 лет Bet назад. kā es viņu varu Но saņemt šo как получить dziedināšanu? это исцеление? Es nezinu. Я не знаю. Es neprotu izstāstīt. Я не могу объяснить. Un es bieži domāju par to, И я часто думаю Веру. об этом kā мужчине. viņam var palīdzēt. Как ему помочь? Tagad visi tie aiziet, es Теперь palieku они все viens. ушли, я остался Līdz один. pusdienas laikam mēs tur bijām. До полудня я был там. Jāgaidīja kaut kāds ārsts, kas atnāks, apskatīsies un Ждал noteiks lēmumu. врача, Un es guļu gultā, и я лежу в постели. un man Jāņa evaņģēlija 11. nodaļas Евангелие от vārdi, Иоанна, 11 глава. ko Marija sacīja Jēzum. Jēzu, Иисус, ja tu būtu bijis šeit, если ты был бы здесь, mans brālis nebūtu мой miris. брат бы не умер. Tu zini tos vārdus. Ты знаешь этих слов. Un tālāk man И runā, дальше мне проговорила: Jēzus ir pie tevis, Иисус с un tu тобою, nevari nomirt. ты не можешь умереть. Nu, kur vēl labāk vārdu, vai ne? Куда еще Tad, лучше kad tu esi slimnīcā слова, un tu когда ты nezini, в kas больнице tev и kā не ir. знаешь диагноз.
Un tad pēc laika atnāk ārsts. После какое-то время пришел врач. Izrunājis tur ar mani. Viņš saka, nu, Поговорил mums jau со tev nav мной. vērts te turēt. Нам нет смысла тебе держать. Izrakst man kaut kādu Выписывает zāles un мне ej какие-то laukā. лекарства и выходи. Es tās zāles dzēru 2 Я nedēļas, man 2 nepalika ne недели, 5 kapeiku labāk. этих лекарств пил, и мне не стало лучше. Pēc 2 nedēļām man После bija 2 atkal jāiziet недели pie ārsta, мне man но- izrakstīja но jaunas zāles, es dzēru Другие atkal tās лекарства 2 я nedēļas, пил это 2 недели. un man no tām zālēm nekāds labums. Никакой пользы. Nu, tas būtu drusku vairāk, pēc kāda laika man jāiet pie После какого-то ārsta, врача, после какого-то времени pēdējo нужно ārstu идти urologu, kas nu man к kaut ko врачу, teiks, урологу, tad jau es biju dziedināts. когда я был уже Un, исцелен. kad es aizgāju pie viņu, И когда я pошел к viņš нему, man sacīja он мне tā, сказал, tā nevar būt. так это не может быть. Es biju aizsūtīts pie visādām Я был послан nu, всяким analīzēm, nodevu, анализам, izskanēja man iekšienes, gan сканировали urīna, gan меня. kakas, gan viss pēc kārtas, ko vien tik Все, varēja izdarīt. что только можно делать, Neko всякие man анализы, neatrada. и ничего мне не показало. Pēdējais analīzes nodevu Посла- pāris dienas Последние atpakaļ, анализы я nedēļa atpakaļ. неделю Un tur назад, viss ir ideāli, и tā kā там все jābūt, viss ir идеально, так, как normāls. будто Nekas nav ārpus молодой. normāla. И все в порядке. Neviens nevar saprast, kas Никто man не bija. может Nu, объяснить, labi, varbūt что sāpstēšanas, bet es saņēmu Но dziedināšanu. я получил исцеление. Un tad, kad es И pārnācu тогда, когда mājās, я пришел домой, tad tikai viss sākās. только тогда все Es началось. sāku meklēt. Я начал искать. Un es jums gribētu izstāstīt И я šodien, хочу вам рассказать, kā saņemt dziedināšanu. как получить исцеление. Tas nav tā, Это не kā так, mēs te как мы runājam. здесь говорим. Es visu esmu uzticējis Я Dievam, все un доверил Dievs jau Богу, visu zina. и Бог все Lai Viņš man знает. dziedina. Пусть Он меня Tu исцелит. nekad Ты tādā никогда noskaņā nesaņemsi с таким dziedināšanu. настроением, как ты настроен, не Tā получишь исцеление. neviens nesaņem Так никто не dziedināšanu. получает Ja vienīgais исцеление. aizkāv kādu dāvanu, vai ar Единственное, kādu если дар cilvēku, citu какой-то cilvēku работает, lūgšanu, vai или kādu citu вера cilvēku другого ticību, человека, bet tu pats nekad но tā ты сам nesaņemsi. никогда. Kad es lasu Когда я šīs te читаю mūsu эти наши lūkšanas молитвенные grāmatas просьбы, un visus tos ierakstus, и все ko эти tur cilvēki записи, piemin un kā viņi что to люди saka, говорят, es varētu я apakšā мог бы uzrakstīt, tu nesaņem внизу dziedināšanu, сказать, tu ты не nesaņem получишь dziedināšanu, tu исцеление, nesaņem ты так не dziedināšanu. получишь исцеление. Daudziem no viņiem es Многим pat из aizsūtīju них grāmatas, я uz даже kuru послал pamat es книгу, cīnījos. как я Šā vai tā боролся, viņa domas а все nemainījās. равно их Un мысли es не saprotu меняются. И vienu я lietu. понимаю одно. Es tev varu iedot jebko, Я могу тебе дать все. tas tev nestrādās. Это не Ja- будет работать, Ja если tu nepieliksi если tās ты не pūles, par ko es приложишь šodien gribu sacīt, то, tu что я, о dziedināts чем я netiksi. хочу сказать сегодня. Mums Ты не šodien будешь ir исцелен. daudziem telefoni, vai ne? Ir Многим tev телефоны telefons. сегодня, Dažiem ir, nu, paldies некоторым Dievam. есть. Ja. Un daudziem no jums, kam ir Многим из telefons, нас jums ir iespējams uzlikt телефоне pirkstu. Un можно, telefons atverās. Ir tā, просто палец ir так kāds, kas поставить, и pazīst телефон tādu. открывается. Tu esi priecīgs kā tāds jau, ne? Bet tu zini, kas ir? Рад за такую Es функцию. ar savu pirkstu nevaru atvērt Но tavu я telefonu. своим пальцем не могу открыть твой телефон. Ar to gudrību, ar to Той saprašanu, ko мудростью, Dievs man тем atklāja. понимаем, что Бог мне Es дал. varu saņemt Я могу dziedināšanu. получить Bet ne исцеление, tu, но не ты. ja tu nepieliksi Если ты neko не šajā te приложишь darbā. ничего к этому. Ja? Tas ir tā iesākums. Это так Un tagad es поначалу. sākšu tā pa lēnām pa Я kārtu. Man постепенно так būtu начну. daudz, kas ko Мне было бы pateikt, многое что сказать, lai es to varētu jums visu чтобы все izstāstīt. Bet это šodien tā рассказать īsumā, вам. Но я tā, так коротко, tā saspiest. Ja tev būs jautājumi, tu man varēsi сжато uzdot так. kāds Если jautājums. тебе vai ne? вопросы будут, ты сможешь Un мне pats pirmais, задавать ko es вопросы. gribētu sākt, Первое, что я хочу dziedināšanu сказать, mēs saņemam исцеление garā. мы получаем по духу. Jāņa 6,63. Tu zini, Иоанна 6, Jāņa evaņģēlē 6. nodaļā, 63. pantiņš. 63 стих. Un šeit Jēzus saka tā: gars dara dzīvu, miesa neder nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Mēs zinām, ka cilvēks Ja ir mēs trīsdaļīgs, vai ne? Tu atceries vēl. Что человек это триединый. Gars, dvēsele, miesa. Дух, душа и тело. Ar miesu Плотью es nesaņemu я не dziedināšanu. получаю исцеления. Tu vari runāt ar savu Ты mutu, ko можешь tu gribi. говорить своими устами сколько угодно. Ne tā saņem Не так dziedināšanu. получаем Ar savu исцеление. prātu un ar Своим savām разумом, zināšanām своей логикой, своим tu знанием мы не nesaņem получаем исцеления.
Tu saņem dziedināšanu Ты savu garu. получаешь свое исцеление через Jēzus Духа. saka, gars dara Дух dzīvi. животворит. Miesa Плоть neder не nenieka. пользует немало. Jūs saprotat, kā mums patīk atnākt Dievu Как priekšā нам un нравится прийти перед Богом pažēloties par и savu dzīvi. пожаловаться о своей жизни. Vai ne? Не так ли? Man ir tā, Мне man вот ir так, šitā, и neviens вот так, man nesaprot, и никто neviens меня man не понимает, nepalīdz, neviens man никто negrib. мне не помогает, Un tu и ты žēlojies. жалуешься. Tu vari mūžīgi to darīt. Ты вечно можешь это Es ar делать. savu dvēseles Я noskaņu nevaru Dievu Своей iežēlināt. душой, этим настроем не могу Бога. Varbūt kāds to varēja fiziski Заставить izdarīt, kad что-то Jēzus сделать. bija virs zemes. Может быть, кто-то физически мог, когда Иисус был Šodien на земле, но tas сегодня nedarbojas. это не так. Es varu ar savu muti visu to iztacīt Я Dievam своими skaļi. устами все сказал Kā es Богу, jūtos. как я чувствую себя. Tas neko manā dzīvē Это nemaina. ничего не меняло в моей Vienīgais жизни. tas, ka Jēzus zinās, kā tu Единственное, jūties. что Иисус Viņš знает, как tāpat ты zina, kā tu чувствуешь. jūties. Он знает. Otrakārt, Во-вторых, Sātans zinās, ka tu neko nezini, kā Сатана saņemt знает, что dziedināšanu. ты ничего не знаешь, как получить исцеление. Ja? Tas ir tā, lai mēs saprotam. Это так, Tātad, чтобы нам tas ir понять. mūsu gara darbs. Это работа Mēs нашего iepriekš духа. par to runājām. Мы уже Es прежде ceru, об ka tu этом vēl kaut ko говорили. atceries. Я думаю, что ты bet es tā помнишь. īsumā Но я pateikšu. коротко Ja. скажу, повторю. Manu dzīvi, Моя жизнь, man visai, kas man ir. Ja? все, что я имею. Mēs taču nesakām tā, es eju trīsdaļīgs, vai ne? Я иду Es runāju par триединой. sevi vienskaitlī. Я Es говорю о nesaku, себе mēs esam едином. trīs, vai ne? Ir taču tā, едином vai ne? Jūs числе. saprotiet šo principu. Я иду. Bet mans gars ir iekšienē. Но мой дух Un внутри. tas, kas man dzīvi vada, И тот, tam который vajadzētu ведет būt мою manam жизнь, garam. Nevis может manam видеть jūtam, меня. manam Не prātam, manam моему domām, разуму, не моим чувствам, не manai моим мыслям, saprašanai. не моему пониманию. Cilvēki lielākoties vadās no dvēseles. Люди больше Bet ведутся man vajadzētu душою, vadīties no gara. но мне нужно водиться духом. Dvēselē vajadzētu pakļauties Душа должна покоряться visām духу. šīm lietām, ko man gars saka. Что говорит дух, этому Tas ir подчиняться. manā iekšā. Это Un мои manai внутренние. miesai to vajadzētu И izpildīt. моя плоть должна это исполнять. Nu, miesai ir jārunā. Плоть должна говорить. Miesai ir kaut kur jāiziet, Plod должна jākustina куда-то rokas, идти, kājas, tā tālāk. Tātad нужно двигаться. šajā trijotnē И в этой vajadzēja būt триединости tam tagad vajadzētu būt tādam, kas ir Этому я vadīts no mana gara. Нужно быть таким, который водимый Tas ir tā духом. īsumā, lai mēs Это saprastu, коротко, ko чтобы нам nozīmē понять, что vadīties значит garā. водиться Tas духом. nenozīmē, Это ka не tu значит, nedrīkst aiziet pie ārsta. что ты не хочешь идти к врачу. Tas nenozīmē, ka Это tu не значит, nedrīkst что iedzert ты не можешь zāles, выпить какие-то лекарства. bet tas Но это nenozīmē, не значит, ka tas ir ceļš, что это kā путь, Dievs tev dziedina. как Бог тебя исцеляет. Dievs dziedina citādi. Бог исцеляет по-другому. Protams, ka Dievs var lietot Конечно, Бог может исцелять. ārstus, zāles, Через врачей, через Viņam viss лекарства. lietas ir iespējams. Ему все возможно. bet tam jābūt ir iesākumi, jābūt ir Но gars. вначале должен быть дух. Nu, jūs saprotiet, tagad, ja reiz mēs Вы esam теперь trīsdaļīgi, понимаете, если tad мы noteikti eksistē arī tridini, visas значит, šīs trīs veidi, kā mēs varētu saņemt dziedinājumu. существует все, как нам получить Ir исцеление. mīsīgais veids, pasaulīgs veids, Есть мирской вид, zāles, лекарства, operācijas. операции. Un tu vari saņemt И ты dziedinājumu. можешь получить исцеление. Nu, es arī esmu gājis pie zobārsta, Я тоже izrauju zobu. ходил к врачу, Ieliek man tur plasmas чинил, gabalu. Nu. и какой-то пластмасс ставили. Jūs saprotiet, jā. Вы понимаете? Mēs izskatās normāli. И я выгляжу Ja es tur izņemtu ārā нормально. visus Если бы savus я liekos выбрал zobus, все, tad jūs pat nevarat saprast, Тогда вы ko не es te понимали runāju. бы. Varbūt. Vai ne? что со мной? Nu, taču mēs visi zinām, Мы ka es все vairs знаем, neesmu 18 Что gadu я не vecs. 18-летняя. Zini to anekdoti, ja kāds Ты ir, знаешь, kas ir veci cilvēki. Ja? Старые люди, Viņi var какие zobus есть. izņemt no Они mutes, могут viņi nekur nekad выбрать nesteidzas, зубы, vienmēr никогда viņi не sāk lēnāk, спешат. lēnāk, Они lēnāk. все говорят Vienmēr медленнее, viņiem ir laika. Всегда у них есть Un tā время tālāk, ja? и Tu так zini. далее. Nu, redz, man pienāk tāds И laiks, наступает такое время, manā dzīvē arī. в моей жизни Un es par тоже. to neko И neuztraucu. я не волнуюсь об Es to этом. ļoti saprotu. Я понимаю. Ir arī nākošais veids. следующий Tu вид. vari saņemt dziedināšanu Ты можешь ar получить visādām исцеление burvestībām, visādām māģijām un tā tālāk.
через магии, через всякие волшебства. Vai tu tur saņemsi kaut kādu Получишь dziedināšanu? ли Tas ты ir cits какое-то jautājums. исцеление, это Bet другой вопрос, ļoti но daudzi izmanto многие šīs. пользуются таким Tad ir ar tādu pusi. образом. Jā, tad ir vairāk veidu. Есть разные Bet es виды, как. negribu runāt par Но я šīm не хочу visām говорить veidiem. Es об gribu runāt этом. par veidiem, Я ko хочу Dievs конкретно говорить piedāvā. о том, что Un Бог tas ir kaut предлагает. kas konkrēts. Это что-то Visai šajās конкретное. lietās ir Во zināms всем likums, есть zināmas какие-то lietas. Tad значительные viņš saka, ka gars dara законы. И он dzīvi. сказал, что Дух животворит. Miesa nedara nenieko. Плоть не пользует Dvēsele немало. arī šajā ziņā И nekur также nederēs. душа. Vai ne? Saprat šo? Ты понимаешь? Tad kā saņemt? Как получить? Pirmais, ko mēs Первое, что? tas būtu pēc manām otrais. Может быть, Pirmais ir второе. garīga cīņa, ja, Первое – garīga cīņa. духовная брань. Tagad būtu otrais. Теперь второе. Dzirdēt vārdu. Слышать Слово. Jāņa 6.3. Jēzus sacīja tā. Tas ir 6:63. tas pats. И он сказал, Viņš что saka, то же самое. vārdi, ko es jums Слова, runāju. которые говорю вам. Vārdi, ko es jums Slava. runāju. Которые говорю я вам. Jēzus runāja vārdus. Иисус говорил слова. Ir tā. Так? Kā tad tu vari dzirdēt Как ты vārdus, можешь слышать Слово, ja tu neesi pie Jēzus? если ты не бываешь с Иисусом? Šis ir tāds interesants Это vārds. такой интересный Šis, слово. šis vārds te es jums runāju. Который говорю я вам. To, ko viņš sacīja, To, что он šis te сказал, vārds runāju, attiecas gan uz pagātni, Относится и к прошлому, gan uz tagadni. и в будущее. Tad, kad и это Jēzus время. lietoja šo vārdu, Когда Иисус пользовался viņš этим, faktiski saka он tā, сказал to, ko es фактически, sacīju то, что jums я vakar сказал vai вчера, aizvakar, позавчера, to, ko es jums то, saku что я говорю šodien, сегодня, šie vārdi ir эти gars un слова dzīvība. есть дух и жизнь. Šie vārdi. Эти слова есть дух и Tos жизнь. vārdus varēja dzirdēt Слова tie, kas bija pie viņa. могли слышать те, которые были с ним. Ja kāds tur nebija, Если кто-то не был с ним, kāds varēja sacīt, кто-то мог es сказать, dzirdēju, я ka слышал, Jēzus tā что Иисус sacīja. так сказал. Tie nebija viņa dzirdētie Это не vārdi. было его. Viņš bija dzirdējis, Он kā сам не kāds слышал. saka. Он слышал просто, что Lūk, кто-то tas ir сказал. tas pats, kā Это то же самое, что tavs pirksts uz citu telefonu. твой палец на другом Viņš телефоне. neatvērās. Это не открывается. Viņš tev var atvērties Он может тебе šodien. открыться сегодня. Kāpēc? Почему? Tāpēc, kā tu vari Потому būt, что tu esi garīga persona. ты духовная личность. Un mēs tagad varam lasīt И Dievu мы vārdu. теперь можем читать, Mēs varam klausīties мы sprediķus, можем слушать проповедь. un svētais gars mums var runāt. И Дух Святой может говорить через все Šis это. ir viens no Это svarīgākiem один из самых jautājumiem. Lai важнейших es вопросов, šodien būtu чтобы я kontaktā ar Dievu, был в контакте с Богом, kontaktā ar контакте Svēto garu, с Духом ar Jēzu Святым, caur Svēto garu pareizi. с Иисусом через Духа Святого. Mēs varam visu darīt Мы можем mehāniski. все делать механически. Es no rīta varu Я утром piecelties, могу sev встать, paņemt Bībeli, могу взять izlasīt kā Библию, avīzi, nolikt malā, прочитать, pateikties как Dievam, Dievs, газету и paldies Dievam. поблагодарить, и все. Слава Богу, Aleluja! аллилуйя. Bet es neesmu kopā ar Dievu. Но тогда я не вместе с Ним. Es vienkārši to varu Я izdarīt ar просто savu это prātu. делаю своим Es to разумом. varu izdarīt no ieraduma Я ar могу savu сделать miesu. это по Es varu привычке. domāt par darbu Я un могу lūgt Dievu. думать Es о varu работе. aplam strādāt. Я могу Ir превратно svarīgi, работать. lai es dzirdētu no И Dieva. Ir важно, чтобы svarīgi, я слышала lai от es būtu Бога. kopā ar Dievu И garīgi. чтобы я был вместе с Его Lai es Духом. varētu dzirdēt, Чтобы слышать ko мне, Jēzus runā. что говорит Иисус. Jo tie vārdi būs Потому gars un что dzīvība. эти Man слова jābūt будут ir дух и kontaktā. жизнь. Я должен быть в контакте с Ним. Mums var dzīve pārvērsties mehāniski. Наша жизнь может превратиться в механическое. Es saku tā, es скажу tūkstošiem, так. nevaru teikt tūkstošiem reizes, es varbūt neesmu tik daudz nodzīvojis, bet es esmu neskaitams reizes Я notvēris sevi. многократно Tiksim, поймал no rīta, себя mēs на это. vienmēr no rīta pie galda pateicamies Мы Dievam утром par благодарим ēdienu. Бога за No rīta, пищу. pusdienlaika, Утром, vakarā, vienmēr, kad mēs В ēdam, mēs обед, pateicamies. вечером. Un saprot, es esmu noķēris И я sevi. поймал. Ka es ar muti Что я kaut ko своими saku, устами bet ar что-то говорю. prātu es kaut ko domāju. Но я что-то думаю. Un saprot, es taču neesmu kopā ar Dievu. Тогда я не вместе с Ним. Ir tā? Так? Tad šī ir viena lieta. Это одно. Tas ir svarīgi. И это важно. Lai es Чтобы iemācījos я kaut ko научился dzirdēt, что-то lai man слышать. būtu vēlme Чтобы мне было желание sadzirdēt. услышать. Vislabāk, protams, ka tas ir no rīta. Самое лучшее, когда это утром. Kurš ceļās ātri no rīta? Кто встает рано утром?
Tu kādreiz izēji no istabas arī? Ты выходишь с Ja tu комнаты. izēji no rīta agri Когда no ты istabas, tu выходишь zini, tu с satiec комнаты, cilvēkus. ты Zini, встречаешь kādus? людей. Каких людей? Ar sunīšiem. С собачками. Jeb tu satiec cilvēkus, Или kas ты kaut kur встречаешь stāv un людей, pīpē. которые стоят и kурят. Citus tu gandrīz nesatiec. Почти других не бывает на улице. Nē, nu kāds jau, protams, nepīpēs, jo nesaka, Kā? ka visi pīpē. Bet tas ir pārsvarā. Но это ты большинство, я сатиец. скажу, которых ты бы встречал. Ja šiem visiem atņemtu šo sunīšu un šo pīpēšanu, Если tu domā, отобрали ka бы собачек, Jēzus dēļ, курение, lai palasītu Bībeli un palūgtu Из-за Dievu, viņi Иисуса, varētu чтобы- piecelties tik ātri no rīta. они могли бы стать тогда рано. Tur ir ļoti liels jautājums. Там очень большой вопрос. Viņi ir piespiesti to izdarīt. Они просто вынуждены это делать. Vai mēs varam atņemties paši Можем sev? ли мы Dievs, взять es это? vēlos no rīta būt kopā ar tevi. Так, чтобы сделать такое. Я хочу быть с тобой вместе, я хочу быть в контакте с Es тобой, gribu Иисус. dzirdēt no tevis. Я хочу слышать от тебя утром. Es labāk izlasu Я лучше прочту Trīs rakstvietas, 3, может быть, trīs места, pantiņas, 3 стихи, может bet быть, tā, lai man но viens так, runā. чтобы один из них говорил мне, nekā es izlasu 3 чем я nodaļas. 3 главы Так, прочитываю, авизой. как газету. Ja? Ja? Jūs saprotat, par ko es jau Вы понимаете? Šis ir tāds svarīgs, И это важно, svarīgs jautājums. важный вопрос. Es gribu dzirdēt, ko Я viņš хочу saka. слышать, что он говорит. Šodien es gribu Сегодня dzirdēt. я хочу слышать. от него. Atceries, vecajā И derībā помни, в bija Ветхом Завете tāda manna, kas bija cilvēkiem jālasa. нужно было манну собирать. Manna tev bija jāiet lasīt no rīta. И манну нужно было собирать утром. Un mannu tu varēji salasīt tikai šai И dienai. манну ты мог собрать только для этого дня. Jēzus arī saka, ka viņš ir Иисус dzīves тоже maize, kas сказал, nāk что no Он есть debesīm. хлеб жизни. Tu nevari salasīt Ты не mannu мог priekš nedēļas uz собрать priekšu. для 3 недели вперед. Tas svaidījums, kas tev bija То vakar, помазание, что было вчера, tas ir labi, это хорошо. bet tas var nestrādāt tev šodien. Но это может не работать сегодня. Tas vārds, kas tev То bija dzīves слово, vakar, которое было вчера живым, tas var nebūt tev dzīves šodien. может быть неживым сегодня. To atklāsmi, to gaismu, ko tu Тот saņēmi, свет или то откровение, что ты получил вчера, tas tev var nestrādāt šodien. Tas tev varbūt nestrādā šodien. может быть, это сегодня не работает. Mums žēlastība ir katru dienu no jauna. Каждый день благодать и милость снова и снова. Man ir tiesības. Tāpēc, ka Dievs tā ir nolēmis. Мне есть No право, rīta потому что Бог так atnāk решил Pie прийти Dieva un к saņemt Богу и получить man ikdienišķo vajadzīgo mannu. мою повседневную нужду. Un tas, ja tu nespēsi И palasīt, это, если ты не сможешь почитать. es esmu dzirdējis, ka cilvēks Я saka, слышал, es что люди vispār ārā говорят, no istabas я вообще не выхожу man с diena комнаты. neveiksies, ja es neko nepalasīšu. Мне не будет удачи, если я не прочитаю Tu что-то. esi verdzībā, ja tu dzīvo tā. Ты в рабстве, если ты так думаешь. Kāpēc tā? Почему так? Ja es neizlasu Если я šodien не vārdu, прочитываю jūs сегодня domājat, ka es слово. nevaru būt kopā ar Dievu, un viņš man nevar dot И вы vārdu? думаете, что он не может мне дать слово? Var, tad Может. būsim brīvi. Будем в Galvenais, свободе. Главное galvenais šeit Главное būt, здесь būt kontaktā ar быть в viņu. контакте. Nevis rituāls, И не в ритуалах, bet attiecības. отношениях. Vai ne? Аминь. Tā ir, jūs zināt. Вы слышите? Es negribu Я runāt, не lai хочу kā говорить, pārmetum to, как ja? упреки Bet это. tas ir viens Но no svarīgiem. это один из Pirmais главнейших tā ir вопросов. garīga Первое dzīve. – это Otrs, духовная tas ir, жизнь. lai es būtu Второе, attiecībās ar чтобы Jēzu. я был в отношениях с Ним, с Иисусом, Lai man būtu tuvums ar viņu. чтобы мне была близость с Ним. Vienalga, kā tev iet Все dzīve, равно, как будет у тебя в жизни. to tu nemaini. Ты этого не Ja tu меняешь. to sāk saprast, Если ты начинаешь ka это понимать, tāpat, ka tavam так же, fiziskajam как cilvēkam твоему vajag ēdienu физическому no rīta, человеку нужна пища, zobs iztīrīt, nomazgāties no rīta, uz tualeti aiziet no rīta. помыться, войти Kad в tu to tā туалет, sapratīsi, зубы ka tas pats почистить. arī garīgajai То же самое и в vajadzīgs. духовном тебе Viņam есть arī нужда. vajadzīga kaut kāda apkopa tam garīgajam. Нужно Būt kopā ar также Dievu un dzīvot uzvaru dzīvi. жизнь от Бога. Tad viss būs kārtībā. Тогда все будет хорошо. Amen. Тогда всё Tu esi будет в te, tu порядке. saproti. Tas ir otrais. Tagad Это trešais. третье теперь. Un te sākas tā И puse, здесь начинается
та сторона, kas ir tāds svarīgāks. которая Un более tā ir важная. И apliecināšana. это исповедание. Ebrejiem 4:14. Евреям 4:14. Šis ir nākošais solis. Это Šis следующий solis шаг. varēs sākties tikai tad, ja tu šos iepriekšējos saproti. Если ты прежние делаешь, понимаешь, тогда это может начинаться. Ebrejiem 4:14 rakstīts, tā ka Ebrejiem mums ir 4:14. liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdz just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu, un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Es tev varu daudz Я runāt, мог бы bet здесь много uzsvars man ir говорить, viens, что lai ударение нет на pieiesim, lai одном, saņemtu, что посему приступаем, lai чтобы saņemtu получить palīdzību, ja? помощь, Lai atrastu чтобы palīdzību. Ja? найти помощь. Kā to varat izdarīt, И как это сделать, lai dabūtu šo palīdzību? чтобы получить эту помощь? Šeit 14. saka, В 14 он сказал, turēsimies будем pie держаться твердо apliecināšanas. исповедания. Apliecināšana. Исповедание. Kas ir Что apliecināšana? это есть исповедание? Lai tu varētu kaut ko Чтобы apliecināt, ты мог что-то vispirms исповедовать, tev ir тебе, jāzina, во-первых, нужно знать, tev ir jābūt pārliecībai, нужно быть ko уверенным, Jēzus что ir izdarījis Иисус tavā сделал dzīvē. в твою жизнь. Priekš tevi Для тебя personīgi. лично. Nu, tā apsēdies Sядь un pasaki, tā и pats sev скажи так, paprasti. сам, спроси сам Мария, себя. Tu Марис, tici, ka ты веришь, Jēzus что ir Иисус tavs personīgais dziedinātājs? твой личный целитель? Tas ir pirmais. Это первое. Tu tici, Ты веришь, ka viņš ir tavs. что Он твой? Jā. Pa Да, citiem да, mēs для ticam, других, bet да, я верю. tavs. Но твой. Tu tici, ka viņš Ты веришь, что Он tavās problēmās redz. твои проблемы видит, Tu redz, ka viņš tev jūt līdzi. что Он сочувствует тебе. Uzsvars ir Ударение на uz mani том, pašu. на меня, на Es самого. varu pats sev Я могу сам iekšienē себе pasakīt, сказать, neskatoties ne uz kādām ни slimībām, на каких problēmām, kas болезней, ни проблем или neko чего-то. neskatoties. Vai Jēzus to priekš manīm ir Иисус это для izdarījis? меня сделал. Tas ir pats pirmais, Это kur tev самое jābūt ir первое. pārliecībai. В чем ты Ja tu должен быть nevari būt уверенным. pārliecināts Если ты par не можешь to, быть уверенным в этом, ko tu apliecināsi. что ты будешь исповедовать? Apliecināšana. Исповедание Tā nav domāšana. это не мысли, не мышление, Tā nav čukstēšana. это не шепот. Tās ir izsacīts skaidrs un Это stingrs высказанные, konkrēts vārds. конкретные, твердые слова. Tam vārdam ir Это jāsaskan слово должно соглашаться ar Dievu vārdu. с Словом Божьим. Tu vari apliecināt Ты to. можешь исповедовать то, Man te gribētos daudz kas Мне pateikt. хотелось бы Tu много esi lasījis 1. Jāņa ты читал 1 Иоанна, vēstule 5. nodaļā ir Пятая tā pantiņa, ka ir 3 liecinieki virs что есть zemes. 3 свидетеля на земле. Es lasīšu, jā. Читал об Gars, этом. Дух, ūdens un вода asinis. и кровь. Ja? Ir tā, jūs ziniet to? Так, вы знаете это? Halleluja. Хорошо, Slavu Dievu. halleluja. Tad 3 Слава liecinieki. Богу. Es Три. gribu tā, lai tu saproti. Я хочу, чтобы ты понял. Tad, kad tu piedzīvi no Когда augšas, ты родился tu свыше, tik ты pārmainīts. был измененный. Gars ienāca tavā dzīvē. Tu esi Дух вошел. piedzīvis no gara, vai Ты ne? рожденный от Духа. Tad gars Дух liecina, свидетельствует, kas ar tevīm ir что noticis. случилось с тобой. Viens.
Это одно. Ūdenis. Вода. Tu gāji kristīties. Ты шел креститься. Gāji kāds kristēties? Ты шел креститься. Ko tu sacīji, kad Что tu ты gāji сказал, когда kristīties? крестился? Es mirstu vecai dzīvei, Я ceļos умираю augšā для jaunai dzīvei. ветхой vai ne? жизни, я теперь в новой жизни. Kāpēc? Почему? Tāpēc, ka Jēzus ir Потому что ienācis manā Иисус вошел sirdī, в мою viss man dzīve жизнь, и izmainīja. вся моя Vai ne? жизнь изменяется. Ir tā? Так? Daudz tādas lietas, ko mēs tur И liecinām, есть bet много mēs чего, apliecinām но to. мы это исповедуем. Tad vienas vēl ar vienu runu. Еще. Kas vēl Что liecina? еще свидетельствует? Asinis. Кровь. Jēzus asinis zina, Кровь Иисуса ko знает, viņas ar tevi ir izdarījuši. что она с тобой Viņas сделала. liecina. Ja? Tagad iedomājies. И теперь Šo подумай, liecību, это Dzird свидетельство garīgajā слышит pasaulē. духовный мир. šo liecību zina Это Dievs, свидетельство eņģeļi, слышит bet šo Бог, liecību zina arī ангелы demoni и un sātans. демоны. Tu saproti šo Вы liecību? Šo понимаете? liecību zina arī И cilvēki. это Tad- свидетельство слышит и Bez человек. tevīm ir Без vismaz тебя trīs liecinieki. есть три свидетеля. Tagad tu apliecini, Ты исповедуешь. vai šī tava Это твое apliecināšana исповедание saskan ar to, соглашается с ko тем, Dieva gars dara что tavā Дух Божий dzīvē. делает в твоей жизни. Ko tu liecināji tad, Что kad ты tu gāji kristīties? свидетельствовал тогда, когда крестился? Ko Что- asins liecina par tevim? Vai Что tas кровь saskan ar viņiem? свидетельствует Tu о saproti, тебе? ko sātans Ты redz? понимаешь, что дьявол видит? Vai tu zini Знаешь ли to, ты, ko nozīmē что значит tas, ko Jēzus ir priekš tevim то, izdarījis? что Иисус сделал для Tas ir тебя? tas pats, kas Это то же самое, daudzi что no mums ir многие mācījušies из нас autoskolā, учились в автошколе, un tev ir и eksāmeni. тебе экзамены. Un viņš notver, vai tu zini И он zīmes vai очень nezini быстро zīmes. понимает, ты знаешь или не знаешь. Tu saproti, Ты kā tās понимаешь, zīmes darbojas как vai эти nezini. знаки работают или не Tu brauc знаешь. ar automašīnu, viņš Ты tev liek kaut едешь kur машиной, apstāties. и он говорит, остановись. Un kādreiz viņš liek tev Иногда apstāties tur, kur он nedrīkst говорит apstāties. останавливаться там, где Speciāli, lai нельзя, redzētu, специально, vai чтобы tu видеть. izproti Ты situāciju, замечаешь ли, kura tu esi vai понимаешь neizproti. ли ты эти знаки? Ja tu neizproti, Если ты не понимаешь знаки, tu vari iekrist. Ты можешь Varbūt tev laimēsies, выпасть. bet tu vari iekrist. может Saproti? быть, тебе Tieši посчастливится, tas pats но notiek можешь garīgajā выпасть. pasaulē. Также есть в духовном мире. Manai liecībai ir Моему jāsakrīt ar свидетельству to, должно ko Dieva соглашаться с тем, vārds что Слово saka, Божие ko говорит, Jēzus ir что izdarījis Иисус priekš сделал mani для manā меня в dzīvē. моей жизни. Tā ir manai liecībai ir Мое jāsakrīt. свидетельство должно Es varu соглашаться būt с tūkstoši reizes этим. Я, slims, может быть, 1000 es раз varu būt больным. tik slims, ka es Я nevaru могу быть parunāt. настолько больным, что я Bet не man могу uz manām говорить. Но lūpām на моих ir устах jābūt tiem vārdiem, должны быть ko те слова, gars saka, что nevis Дух ko говорит. manā И не то, dvēsele что моя saka, душа nevis говорит, ko manas не мои jūtas saka, чувства, что nevis ko говорят, mani не то, что apstākļi мои saka, обстоятельства bet говорят. maniem jābūt tiem Я vārdiem, должен иметь ko те слова, Jēzus ir priekš которые maniem Иисус izdarījis. сделал для меня. Šis ir visgrūtākais. Это самое трудное, самое сложное. Es par to jums drusku Я pastāstīšu, немного kā es расскажу это, stāstīšu, kā es cīnījos. как я боролся. Šis ir Это visgrūtākais. самое трудное. Tāpēc, ka tev Потому viss, kas tev ir, Всё, tavs что у prāts, тебя tavs есть, твой izjūts, разум, твои чувства, tavs saprašana, твои понимания, visi tie ārsta все slēdzieni, эти tas viss tev выводы darbojas врачей, pretī šim это vārdam. работает против этого слова. Bet tev ir jāpaliek pie Но ты должен apliecināšanas. Pie kāda оставаться и apliecināšanas? быть тверд Pie Jēzus исповеданием. apliecināšanas. То, что говорит Mums ir Иисус. jāapliecina Jēzus Тебе Kristus нужно nopelns. Его Nevis заслугу vienkārši kaut kas исповедовать. И не jārunā, просто говорить, bet jāapliecina tas, ko но viņš ir izdarījis. исповедовать, что Он Ja? сделал. Tu redz šo Ты te? видишь это? Tas ir ļoti svarīgi. И это так важно. Kas mums patīk? Что нам нравится? Es vairāk dzirdu Я tādas больше lūkšanas. слышу Mums такие patīk молитвы. ubagot Мы как попрошайки. no Dieva. Dievs, Бог, tu taču redz man dzīvi. ну ты же видишь мою Tu жизнь. taču redz manas Ты же видишь мои apstākļus. Nu, обстоятельства. palīdz man. Помоги мне. Bet tu nevari Разве palīdzēt. ты не можешь помочь мне? Tu zini, cik daudz cilvēku man ir teikuši. Вы знаете, сколько мне Jā, люди kādās es говорили? biju grūtībās. В Tad, каких kad я man трудностях mamma был, bija когда slima, мне es мама tā была lūdzu больна. Dievu. Я так Un viņš молился, nepalīdzēja, и mamma он не nomira. помог. Kā es varu ticēt tādam Она Dievam? умерла. Как я могу верить такому Богу?
Tu jau gribi saņemt Ты хочешь dziedināšanu, получить bet tu nezini, исцеление, kā tas но ты не notiek. знаешь, как это происходит. Dievam ir savi Богу likumi. есть свои законы. Dievs ir izveidojis Бог savus создал principus. свои. Viņš nevar strādāt citādi. Он не может по-другому. Ja es viņus Если nezinu, я это не viņš nav знаю, vainīgs. он не виноват в Mums этом. gribētos Нам otrādi. хотелось бы наоборот. Jā, es Да, zinu, un es ticu, я un es знаю, saprotu, верю, я ka понимаю Dievs это, redz что visu, Бог un видит Viņš всё, ir izglābis и что mūs no Он tūkstošām спасает нас от situācijām, тысячи kuras разных mēs pat ситуаций, neaptveram. которых мы даже не осознаем. Es to ļoti labi Я очень saprotu, прекрасно bet tagad es понимаю. nerunāju par Но to, теперь es я не runāju, говорю о kā том. saņemt Я to, kas говорю о tev nav, том, что- uz šī nopelna pamata. Как Ja? получить Tad- то, что Tu esi tā, мне ja tu saproti? Ko? не дано. Nesaproti. Не понимаешь? Neobogosim. Не будем попрошайничать. Jā, Dievs, Да, Бог, es jau neko nevaru. я ничего не могу. Tu redz, kāds es Ты esmu видишь, vājš. какой я слаб. Tu redz, kāds es esmu Ты видишь, nestabils. какой я Es нестабильный. nevaru no rīta Я не могу piecelties un утром izlasīt встать, я no не могу Bībeles. прочитать Es что-то из neko Библии. neredzu. Я ничего не вижу. Es neko Я ничего не nesaprotu. Man понимаю. nekas Мне neatklājas. ничего не Ja tu открывается. tagad man Если nepalīdzi, ты tad теперь man мне ir не beigas. поможешь, мне конец. Tu domā, ka tu tā Ты думаешь, iežēlos что ты Dievu? будешь жалить Бога? Nē, tas nestrādā. Нет, это не Tu работает. neesi ubaks, Ты не tu neesi попрошайка, nabaks, и ты tu не neesi pliks, tu нищий esi Dieva какой-то, dēls. ты не наг, ты Tev ir сын Божий, mantojums iedots. у тебя дано наследие. Uz tavu konta ir uzskaitīts На ļoti твоем daudz, счете есть так много чего, bet tev tas ēti но dabūt. ты должен это Amen. получить. Ko? Аминь. Atceries, mēs iepriekš Ты помнишь, runājām. мы прежде Tu nevari говорили, ticību pārvērst что par ты не cerību vai можешь cerību par ticību. превратить веру Tu atceries to, jā? надежду или надежду верою. Šo derību, Этот kurā завет, tu esi в котором iekšā, ты, kuru tu esi pieņēmis, который ты to принял, noslēdz Dievs Бог ar Jēzu, заключил jeb это с Jēzus ar Иисусом tēvu. или Иисус с Отцом. Mēs viņu nevaram Мы не izmainīt. можем это Mēs viņu изменить. nevaram Мы не pārmainīt. можем Mēs viņu отменить. nevaram atcelt. Мы не можем- Mums tik ir viena iespēja, vai no piekrist, vai Мы можем nepiekrist. только или согласиться, или не согласиться. Un es gribu piekrist to, Я хочу ka согласиться Jēzus с этим, brūc, es что в ранах esmu Иисуса я уже dziedināts. Nevis исцелен. būšu, bet esmu. И я уже исцелен. Не буду когда-то, но я Аминь. уже исцелен. Viegli pateikt, vai ne? Легко сказать, да. Nu, vēl Еще viena rakstvieta, es одно gribu drusku писание, я tev хочу pakustināt. немного так сдвинуть тебя. Marka 11:23. Марка 11. Kā Heigens teica par šo rakstvietu, jā, 11:23. Ka viņš tik daudz ir sludinājis 23. šo rakstvietu, ka И daudzi как Хейген domā, ka сказал, viņš to ir uzrakstījis. Что он так много проповедовал это, что некоторые думали, что это он написал. Bet tos Jēzus ir Но sacījis. Иисус говорил эти слова. Un šeit Marka 11:23 ir rakstīts tā. Jo patiesi es jums saku, ja kas šim kalnam sacīs, celies un meties jūrā, un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, kā notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Lūk, Вот. tagad ir pirmais, Теперь первое, ko Jēzus saka. что Иисус говорит. Kas sacīs Кто скажет kalnam? горе сей, Mēs runājam мы говорим ar kalnu, горой, nevis ar Dievu. не с Богом. Un tā ir atšķirība. И разница есть. Mēs gribam Мы lūgt хотим Dievu. молиться Dievs Бога. dziedini, Бог, Dievs исцели меня. dod, Дай Dievs мне. atrisini, Бог, Dievs разреши. palīdz, Бог, Dievs помоги. neatstāj, Бог, Dievs не darīja оставляй. kaut ko, lai И kaut так kas далее. manā dzīvē notiktu. Чтобы что-то случилось. Mēs gribam Мы runāt хотели ar бы Dievu говорить с par Богом kalnu. об этой горе. Bet Dievs grib, lai Но mēs Бог хочет, runājam чтобы мы ar говорили kalnu par Dievu. Горою о Боге. Tu redz atšķirību? Ты видишь разницу? Un tā ir autoritāte, И это ko Dievs man ir авторитет, который iedevis. Бог мне дал. Man vajadzētu veselu dienu par to Мне runāt. день нужно, чтобы это рассказать. Man ir Я jārunā должен uz говорить slimību. к этой болезни, Par Jēzu Kristus об nopelnu. Иисусе Христе и о Tā, Его lūk, заслуге. ir mana Вот apliecināšana. это мое исповедание.
Un šim, starp citu, šim te И, между прочим, procesam этому процессу ļoti liela очень pretestība большое ticīgo vidū. противостояние от верующих. Tieši šim И именно этому, runāt uz, чтобы kas tad tu говорить tāds к esi? гору. Vai tad tu Кто kaut ты ko vari такой? izdarīt? Можешь ли ты что-то сделать? Не, не Нет, jau es не kaut ko я darīšu. что-то делаю. Es Я apliecinu. исповедую. Atceries, apostolu darbos Вы tas ir помните rakstīts, Деяния, ka что сказано, Dievs что caur Бог Pāvilu через rokām Павла, darīja через руки его neparasts делали brīnums. необыкновенные чудеса. Dievs dara Бог brīnums. делает чудеса. Es Я apliecināju исповедую Dieva lielos Божьи darbus. дела, великие дела Jo Бога. viņš jau Потому что Он gandrīz 2000 уже gadu 2000 лет atpakaļ uz назад krusta на ir кресте izdarījis visu, все совершил. paņems visas Взял šīs slimības, все kas эти ir mūsu болезни, vidū. что есть среди Visas. нас. Он все их взял на себя. Un šī И ir lieta, это kas man ir jāpliecina. Есть то, что я должен исповедовать. Jā, es šodien Да, savā я miesā сегодня в esmu своем slims. теле Jā, es больной, redzu, я вижу, bet но es apliecinu, я исповедую. kāds ir mans kungs, Какой мой ko viņš ir Господь, izdarījis. что Он сделал. Un es runāju uz И šo я kalnu. говорю к Citiem этой vārdiem горе. sakot, es runāju uz Я šīs говорю slimības. к этой Tev болезни. ir jāiziet Ты no manas должна miesas. уйти. Tev ir jāpazūd Тебе no manas нужно miesas. Tu исчезнуть. nevari šeit Ты не palikt. можешь оставаться. Тебе нет права Ja tu to оставаться. nedarīsi, Если ты не будешь tad это neviens делать, neko neizdarīs. тогда никто ничего не сделает. Tad tev jāgaida dāvana. Тогда тебе нужно ждать дар. Es atceros, И я помню, tas bija laikos, kad Tobijāns pie mums это было brauca. время, когда Тобиан приезжал к нам. Man pazvanīja viens vīrs, Позвонил один un viņš sacīja, мужчина и viņš teica, сказал, man ārsts pasacīja, ka man ir sirds problēmas. мне врачи сказали, что мне есть сердечные проблемы. Un es varu nomirt jebkur Я katru могу dienu. умереть в любой день. Kad jums atbrauks tas sludinātājs? Когда к вам приедет этот проповедник, Es gribu я atbraukt хочу un saņemt приехать, dziedināšanu. получить исцеление. Viņš nenodzīvoja tik ilgi, kamēr Он не viņš дожил atbrauks. до того времени. Redz, dāvanu var to nesasniegt. Ты можешь не достигнуть Bet этот ticība дар, tev но var вера iesākties šodien. может тебе уже быть сегодня. Varbūt tev nav ticības, Может быть, еще нет Šodien. веры сегодня, bet tu zini но ты Kristus знаешь nopelnu. Христа и Его Un tu заслугу. visu ceri, Ты un tu domā, nu es taču мыслишь о varētu том, saņemt. я могу получить. Tāpēc šis ir tas Поэтому svarīgākais. это самое важное. Jārunā. Нужно говорить. Nav jārunā Не нужно ar говорить Dievu par с kalnu, Богом, jārunā ar kalnu но par Dievu. Ja? нужно говорить с горой о Боге. Tad pirmais, ko mums Это vajadzētu первое, izdarīt, что нужно сделать. man jāzina, Я ko должен Jēzus знать, что izdarījis, Иисус izcīnījis сделал, mana что labā. Он сделал ради меня. Otrais, man jābūt Я должен pārliecībai, быть ka tas man уверенным, pieder. что это принадлежит мне. Ja? Jūs saprotat šo Вы lietu? понимаете? Trešais, Tретье, ka es to varu что saņemt, ka я tas ir могу man получить. domāts. Это мне, это мое. Tas arī man jābūt kā И я pārliecībai. должен быть уверенным в этом. Un tad būs šī И cīņa, тогда будет эта kā šo борьба. saņemt. Как это получить? Un tagad es izstāstīšu, kā И я расскажу, tas notiek ar mani. как это случилось со мной. Es aizbraucu uz mājām, Я поехал домой, un es sapratu, и я понял, nu labi, es varu gaidīt. Nu, zāles ir хорошо, izrakstīts. я могу ждать, мне лекарства выписали, Gan jau viss paliks labi. все станет лучше. Nu, cik reizes nav galvas sāpējis un Но iedzēris ripiņu сколько un раз pāriet? голова Nu, болела, labi, ты выпил какие-то сами лекарства, и парились, ну. это все прошло. var tā dzīvot, Это protams. может пройдет. Man tur būtu daudz, kas stāstīt no Jāņa 11. И было nodaļas, бы bet много от es tā īsi. Иоанна 11 главы, но я так коротко Es скажу. sapratu vienu lietu, ja es vēlos saprast, Я kā понял одно. iegūt dziedināšanu. Если я хочу понять, как получить Man ir исцеление, jāsaprot, kā šie principi strādā. мне нужно знать, как эти принципы Un pirmais, работают. ko es И darīju, первое, что я делал, protams, es nācu lūgšanā. конечно, я приходил в молитве. Es sāku lūgt Dievs, Я начал молиться, Бог, kas palietu, в чем дело? kas jādara. Что нужно Kā делать? jādara? Как Atklāj делать? man. Открой мне. Palīdz man Помоги saprast. мне понять. Es kaut ko Я nesaprotu. что-то не Es kaut ko понимаю. neredzu. Я что-то не Es вижу. esmu saņēmis Я iepriekš dziedināšanu. получил Es когда-то esmu to исцеление. vienkārši Я apliecinājis. просто Bet исповедовал. tagad Но tas теперь nenotiek tā это не uzreiz. происходит Es так, gribu как saprast, раньше. kas paliek. Я хочу узнать, в чем дело. Как? Tā es iesāku. Так я начал.
Pirmais, kas manā dzīvē parādījās, Первое, Dievs man что parādīja появилось. kaut kādas lietas, kur man jāievada korekcija. Мне показалось, Man pašam manā dzīvē. в чем нужно привести Un tagad коррекцию man ir lēmums, в моей жизни. vai es Мне darīšu решение, tā, я vai es буду делать nedarīšu так tā. или не буду делать так. Es varu darīt, un es varu Я nedarīt. могу делать, могу не делать. Nu, pieņemsim, ja tev Dievs sāk sacīt, Допустим, если бы Бог сказал тебе, Mārija, nu nedzer kafiju no rīta. не пей утром, Nu, tu vari допустим, dzert, tu vari кофе, nedzert, vai ne? Nu, тебе нужно не Tavs пить lēmums. тогда. Это твое решение. tad tas ir pats pirmais. Это Viņš самое tev var первое. atnest ar kaut kādām korekcijām. Он, допустим, принесет какие-то коррекции. Es dzirdīgs. И тогда будь таким, который слышит. Tāpēc ir tik svarīgi būt kopā Так ar важно viņu. быть вместе с Ним. Tas ir svarīgi. Это так важно. Es nezinu, es to jums esmu stāstījis Я vai не знаю, nestāstījis, рассказывал я вам bet это. tas bija kāds daudz gadus atpakaļ, kad Много man bija лет tāda назад. problēma, ka man dedzināja kuņģu. Man tiešām Мне, dedzināja kuņģi no kafijas. Es teicu, От es teicu, кофе были такие жоги. Un man pa dienu nekādas problēmas nebija. Problēmas И sākas, kad es Днем guļu. мне не были, но ночью Es nezinu, kāpēc, bet Я не знаю, почему. Sātans vienmēr uzbrūk naktī. дьявол всегда атакует ночью. Un naktī tev viss tas lietas ir uzzīmēts, viss tāds Это как šausmīgāk. будто рисуется в Nu, таких цветах. nepanesams galīgi. И невыносимо. Un ko tik es tur что я nemēģināju? только не Ko tik es tur пробовал. visādus gurķīšus un, kā viņi sauc, zērvenes un visāds kaut ko Кислые skābu что-то, un soda. Un клюкву, nekas man nekas соду, man мне nepalīdz. ничего не помогло. Un kādu vakaru es tā guļu gultā un Однажды я так atkal лежал, es pamostos, ka man dedzina И kuņģi. я Un es проснулся, saku, мне Dievs, жоги. kas pa И я lietas думаю, в чем дело, Господь, я не знаю. Un man viens vārds И мне одно слово - sals. – соль. Un es nezinu, kāpēc man Я ienāca не знаю, prātā. почему, я думаю, Ieslāpināju, просто так atslāpināju немного pirksti, взял и этой соли sāls, nu, Pacem. trauciņai, un paņēmu sāli mutē, И я взял этот соль, un viss, и все прошло. un man vairs kuņi nededzina. И мне уже нет никаких изжог. Es saprotu, Dievs tev var pateikt Бог может сказать, priekšā. Es tagad uzzināju я vēlāk, теперь узнал, kāpēc tieši sāls ir Почему vajadzīga, именно bet tā ir соль? cita lieta jau. но это другое дело. Ja? Tad tev varbūt lieta, tev ir jābūt šai Тебе нужно kontaktam, быть в sarunai контакте с ar ним Dievu. Ja? и отношениям с ним, tas ir разговор tas с ним. variants, kas ir ļoti nepieciešams. Это так важно. Tālāk. Дальше. Es, protams, izlasīju daudz grāmatas, Конечно, я вычитала много книг, izlasīju arī, izklausījos visādas kasetes, слушал разные ierakstus, kas man bija записи. datorā, ko internetā es atradu. Es Internete. visu Heigenu noklausījos, ko vien Kompjuterē. varēju dabūt. Хейгена, Volmara всё, что мог citācijas получить. noklausījos, Volmara, vēl citus еще tādus других sludinātājus, kas проповедников, izstāstīja, kā saņemt которые dziedināšanu. рассказывали о том, Tādi, как kas ir получить. tiešām ar vēžiem bijuši slimi которые un kas были izcīnījuši люди reāli. даже Kas с раком ir 4-5 больные. gadi ar vēju slimojuši un kas 4-5 beidzot ir лет они- izcīnīti. Es И visā всё-таки šitāds они izklausījos. вылечились. Un es sapratu вылечились. kaut kādu principu. И я нашел такой принцип. Un ko es darīju? Es arī И что я vienam делал? otram no jums tādu Некоторым grāmatiņu из вас aizsūtīju no послал, Heigena. Хейгена книгу. Ko es izdarīju? Что я сделал? Es paņēmu Я взял, uz datoru, uzrakstīju написал rakstītas. место Писания. Pirmā lapiņa man bija ar visām rakstiem. Первое мне было с Писанием. Un katru rītu, И каждое katru утро, dienu, katru каждый день, pusdienlaikā. каждый. Nu, iesākumu es to darīju Поначалу я это делал, varbūt 50 reizes dienā. может быть, Es 50 раз в день, не знаю. Es viņus lasīju. Я читал. Un tā ir 1 Pētera 2,4, ko jūs visi ziniet, 1 Iesai Петра 53, 2:24. Dāvida dziesma, tad И 103. Romiešiem 8,11 tā tālāk. Римлянам Un šis te Marka, ko 8. mēs te lasījām, tas bija tas, ko es И sāku. это то, чем я начал. Viegli, vai ne? Просто. Nu, kāda ir problēma? Ну, какие проблемы? Bet tad, kad tu esi šitā te 3-4 dienu Но lasījis, когда 3-4 дня ты так читал, tu jau tas rakstvietas zini no galvas. ты их знаешь наизусть. Tev jau šis papīrs vairs nav Тебе vajadzīgs. эта бумага не Vismaz man нужна. vēl tik daudz Тебе smadzenes так много strādā. Es jau работает viņus этот zinu tā kā мозг, что reizē. я знаю, как умножение это. Es viņu varu nolikt malā Я могу поставить это в сторону, un es apliecinu to. и я исповедую. Es staigāju pa istabu Я un es хожу по runāju šos комнате и vārdus. говорю.
Tad, kad jau paiet 3-4 Когда dienas, проходит un 3-4 tev дня, nekas nemainās, и es тебе teicu, man ничего не меняется, nemainījās 2 nedēļas nekas, и 2 недели ничего не меняется, tad tev kaut kas sākas prātā. тогда начинается что-то в разуме. Ko tu te dari? Что ты здесь Tas делаешь? viss ir muļķības. Это все Tu taču redz, ka глупости. nekas Ты же nestrādā. видишь, что ничего не меняется. Aplamais. Dурной. Tas jau tev tā nav domāts. Это Tas не для viņam tā тебя, bija. это для него Bet было ne jau так. tev tas tā bija. И это не для Tu тебя. sāc cīnīties И ar ты domām. начинаешь бороться мыслями. Un tagad ir jautājums, ko И tu теперь darīsi. вопрос, что ты будешь делать? Vai tu turēsies pie Будешь ли apliecināšanas? держаться исповедания, Un tā kā es daudziem saku, как многим говорю? un viņi man teica, kā tā lai es saku, Они ka es говорят, esmu как dziedināts, ja es мне neesmu говорить, dziedināts. если, Es что taču я redzu, ka es исцелен, я neesmu же не dziedināts. исцелен. Lūk, un te ir tā Вот, lieta. и здесь есть это. Tas ir manā fiziskajā Это мое miesā. Bet физическое apliecināšana ir плоти. man Но jāapliecina tas, ko исповедание, Jēzus jau я ir должен izdarījis. исповедовать, Priekš что manim Иисус tad, сделал для un меня garīgajā тогда. dzīvē И духовной nav жизни. laiks. И нет времени. Un es jau esmu šodien Я уже dziedināts garīgi. исцелен в Un духе. tagad man pie tā И ir теперь jāturas. мне к этому нужно Un es держаться. cīnījos. И я боролся. Es cīnījos. Я боролся. Pagāja tās 2 Прошли nedēļas, 2 lai недели. kā man rikas Как бы мне ни dīvaini, lai казалось nekā странно, nekas nebija как бы ничего не mainījies, менялось, es visu laiku я apliecināju. постоянно исповедовал. Pēc tam es uzrakstu vēl После я vairāk. написал еще Tam man bija больше. 15. 15. Jau sarakstā man, 15 мест. es viņus pārveidoju visus Я их savā personā, своей личностью сделал, что un я es turpināju. говорю эти слова. Я продолжал. Un tad pienāca viena diena, Тогда наступил день, kad es zināju, что я знал. man bija pārliecība, Я был уверен, ka es esmu что dziedināts. я исцелен. Bet manī nekas nebija izmainījies. Но на самом деле я ничего не чувствовал такое. Es biju tikpat slims Я был таким же больным, kā vakar, как вчера. bet šodien Но man ir tāda сегодня iekšēnēja в моей pārliecība. внутренности Es была esmu уверенность. dziedināts. Я исцелен. Un pie ārsta es varēju tikt tikai И pēc kaut врачу я kāda, мог cik tu tur bija laika. попасть, я не знаю, через Vairāk kā какое-то 2 время. nedēļas tikai es varēju tikt После pie 2 ārsta. недели или Bet больше. man jau bija pārliecība. Но мне была уверенность. Un tas ir tas, И это то, kas ir jāizcīna. что нужно Līdz šim Выmalīt. aiziet ir до visgrūtāk. этого дойти. Te tev cīnās pretī Труднее tava всего, miesa, потому что здесь tavs борется твоя prāts, плоть, visa tava твой разум, pieredze. Un твой nedod опыт. Dievs, vēl Не tev дай Бог, trāpīsies cilvēki, kas еще visi ir попадутся tev люди, sacīs. которые Kad тебе es будут aizgāju pie выбивать. ārsta, Когда я tu пошел zini, к ko viņi врачу, sacīja? знаете, что Viņi он сказал? sacīja, Он сказал, no от parasta augstēšana līdz vēzim. обыкновенного Es pat pazvanīju mūsu brālim Princim, kas viņš man tāpat И pasacīja. принц тоже No так же сказал. līdz, От saprot, tev до. neviens Тебе nedod никто nekādu не дает cerību. никакую надежду. Visa tava Вся cerība ir твоя viss, ko tu zini надежда, un то, cik tu что ты знаешь, и spēj сколько palīdzēt. способен. Ja? Mēs saprotam, И šī понимаете, ir tā это cīņa. есть та борьба. Kurš ir gatavs Кто готов nolikt malā visas savas оставить в domas сторону все un свои sākt мысли 3-4 и reizes начинать dienā, 3 раза, 3-4 reizes, kad Когда tu ты to dari, tad dari to делаешь это, 3-4 делай это reizes, 3-4 las šos раза, vārdus. читай. Bet Но не nelasi tā читай kā это avīzi. как формулу, как газету. Lasi Читай так. ar visu to savā, kas ir tavā iekšienē. Все эти внутренности. Я Esmu jaunais radījums. новое творение. Viss vecais Все ir pagājis. прошлое прошло, все древнее прошло. Iedziļinājies tajos Углубляйся в vārdos. этих словах. Iekšienē tajos vārdos. Vajdi эти Lai слова, tie vārdi чтобы sāk слова tavā dzīvē были strādāt. Lai tu такими, domā которые tā, начинают ka tu, работать. tā, ka tu var nolikt viņu Когда ты malā, можешь оставить это un в сторону, tu runā и šos ты vārdus говоришь pats эти ar sevi слова ar с pārliecību. уверенностью. Tāpēc es te kādreiz Поэтому iepriekšējā laikā es te teicu, в прошлый раз kā tu говорил, vari iemācīties zejolīt. как ты можешь научиться стихотворения. Ja tu nezini, kas Если tur ты не ir знаешь, rakstīts, что там tu nevari написано, iemācīties ты не zejolīt. можешь научиться. Es atceros, mums skolā bija, es dziedāju korī. Я в хоре пел. Mums tur bija kaut kāda ungāra, bulgāra dziesma. Es neatceros, kas tā bija pa tautu. Un es neatceros arī nevienu vārdu no tā dziesma, bet Песня была Bet другого народа. es neko tur Но nesapratu. я Un mums ir с tie этих слов ничего vārdi не понимал. Но мы jāiemācās. должны научиться. Nu, tas ir tāpat, kā Это так же, как
Nu, tev tagad būtu jāiemācās Тебе kaut kāds tur научиться- aforisms spāņu valodā. На испанском Ko tu neko, афоризм. nevienu vārdu И ты nezini. ни одно слово не Tev знаешь. nav, jeb indiešu valoda. Jā, tev būtu tagad Или на- jāiemācās Как Индию говорят. kaut kāds teikums. Un tu neko nesaproti, Ты ko tu ничего runā. не Un tu понимаешь. zini, kā tie И vārdi ты tev знаешь, как neturās это? galvā. Тебе никак это не складывается в голове. Es atceros, es vienreiz kaut kādā sākumā paprasīju Однажды я Džošu, lai viņš спросил, man pateica, kā ir Joshua, Dievs svētī pa viņu как valodu. Божье благословение Domāju, es šodien atceros. на их... Es kāds Я 3 запомнила. dienas atcerējos. Я 3 Un дня, es domāju, по-моему, vajadzētu вспомнила. pierakstīt. Надо записать, я Bet es подумала. neko Но я nepierakstīju. не Un записал, tagad es и nezinu. теперь я уже забыл. Jūs saprotat, ko nozīmē? Понимаете, что это значит? Tas pats ir ar šo То же garīgu самое apliecināšanu. с этим исповеданием. Ja tu viņās Если nevari ты в этом не iedziļināties, можешь углубиться, ja tu nevari ieiet tajā если ты не pantiņā, можешь войти в этом стихе, tā nav tava ticība. тогда это не вера. Tu nevari Ты mehāniski не можешь malt. механически просто это говорить, говорить и повторять. Jā, tā nav kaut kāda mantra vai kaut kāda formula. Tā nav Это не māģija. формула, это не магия. Šiem vārdiem ir jāieiet tava iekšienē Эти tā, слова должны войти в твою глубину сердца так, ka viņi dzīvo что они живые. tavā iekšienē. Tu par Они to просто domā. живут в тебе. Un tajā Ты об этом думаешь, ja teicu tā мыслишь. kopā kādu mēnesi, И- es citu neko nedarīju, ka es tikai klausījos un Месяц domāju я par to, ничего kā другого не saņemt делала. dziedināšanu. Только Un слушал tad, kad es aizgāju pie ārsta, и повторял это все. И когда я пошел к врачу, manas ārsts, nu, tas nav mans ārsts, bet no это не ārsta мой viņš man врач, sacīja tā, но он сказал, kad tad tu pēdējo reizi biji pie urologa? когда же ты последний раз был к Es teicu, es урологу? nekad neesmu bijis. Я никогда не был. Zini, ko viņš man teica? Знаешь, что он сказал? Laimīgais. Счастливчик. Nu, labi, es esmu Хорошо, laimīgs. я Nu, viņš man prasa, счастливый. nu, kā tu И он jūties? сказал, как ты чувствуешь себя? Es teicu, ļoti labi. Очень хорошо. Viņš jau netic. Он не верит. Viņš man ņem un pārbauda. Он Un проверяет. viņš saka tā, tā nevar Он говорит, būt. ну такого не может быть. Es teicu, bet tā ir. Но я говорю, вот так оно есть. Un saprot, neviens nesaprot, И никто не kā понимает, tas brīnums notiek. как это чудо случилось. Es Но zināju. я знал. Un pagāja laiks, И прошло время. man sāpes pazuda. Мне боли Un es biju исчезли, brīvs. и я был Un kad свободным. es nonācu pie И viņa когда я roka, попал к врачу, man bija viss kārtībā. мне было все в порядке. Viņš man izprasņāja, И он iztaujāja мне спрашивал un, всякие un вопросы atlika atzīt. и признался, что Nu, atnāca pēc ну приходи 3-4 после mēnešiem. 3-4 Nu, tad месяца. apskatīsies. Тогда посмотрим. Saprotiet? Nu, to izdara Dievs. И это делает Бог. Es nezinu, kā, Я не знаю как, bet es zinu но я знаю vakardien un šodien. вчерашний день и сегодняшний. Es zinu tās Я знаю atšķirības. эти разницы. Ka man te viss Когда galva мне liekas muļķības, казалось, что все это aplamības. глупо, Nu, lai varētu tā чтобы salīdzināt, так сравнить, nu, jaunieši, mēs visi esam kādreiz iemīlējušies. Ir tā, nu, Молодежь, varbūt kāds nav мы, iemīlējies, tu tāpat может esi быть, saprecējies. каждый были влюблены. Bet nu, ir tāda diena, Есть такой день, nu, tev patīk tā и otra тебе pusē. нравится вторая половина. Un tu visādi runā un И ты teici, по-разному jā, говоришь, bet tu и- nekā nevar pateikt. И никак Te не можешь nekā tu сказать. nevar sagaidīt Ты no никак не otru можешь pušu atbildi. дождаться Jā, этого ответа, es да. arī tevi mīlu. Я тоже тебя люблю. Vai ne? Ir tā, Не jūs, так jūs ли? zināt, par ko es Вы runāju? знаете, о чем я говорю? Lūk, ot, ir tāda sajūta И iekšēnē, такое чувство внутри. ka tu viņu gribi būt kopā. Ты хочешь Tu быть saki, вместе. es tevi mīlu. И ты говоришь, я тебя Un tu люблю. gaidi И ты šo ждешь atbildi. этого Un tad, kad tu ответа. esi И saņēmis когда ты получил apstiprinājumu, ответ, jā, это tad tev tā да, vieglāk тогда paliek. тебе легче становится. Jūs pazīstat šo Вы понимаете, situāciju, tā? знаете такую ситуацию? Daži bijuši tādā Некоторые были situācijā. в Es такой nezinu, kā jūs ситуации. esat Я apprecējušies. не знаю, как я Bet es pēc женился. sevim Ну, stāstu. я по себе говорю. Nu, varbūt to varētu arī teikt tāpat Можно было бы и сравнить так. pa studentiem, kas grib Как iestāties студентов, kādā skolā. которые Tu поступили tur куда-то учиться, iesniedz dokumentus, и ты tev tur viņi дал visi ir документы, pieņēmuši, тебе te viņi приняли, devuši cerību, ka тебе varbūt tev надежду. pieņems, un tad tu gaidi to И тогда dienu, ты kad tu ждешь этот день, saņem šo atbildi. Когда получаешь Jā ответ, vai nē? да или нет.
Un tad tu saņem šo. И да, ты получаешь, да. Un tu esi И pārliecināts. ты уверен. Lūk, no šīs С этого apliecināšanas исповедания tu ieeji šajā te ты tādā заходишь stadijā. в такой No стадии. sākuma tu neko nesaproti, Поначалу ты ничего не понимаешь, bet pēc tam tu но iegūsti после pārliecību. ты получаешь уверенность. Un man liekas, И мне кажется, ka ticīgie šeit apstājas. что верующий на этом останавливается. Tad, kad es klausījos Когда я слушала šīs liecības, ko man эти tie cilvēki citi свидетельства, sacīja, что люди мне говорили, kā cilvēks bija 5 gadus tā cīnījies 5 лет один человек боролся par savu vēzi. за своим раком. Un tā kādu dienu И однажды viņam bija šī pārliecība. была такая уверенность. Un visi ir gājuši caur šo te И все cīņu. проходили через это. Iegūt sevi šo pārliecību. Получить в себе такую Mēs уверенность. mūsu draudzē Мы в нашей bieži vien церкви šo часто saucam par atklāsmi. Это называем откровением. Un tā varbūt ir tā mūsu problēma, ka mēs viņu esam ļoti ar tādu sarežģītu vārdu pateikuši. Мы, может быть, очень сложно говорим это, с Daudzi таким nemaz сложным словом. necīnās par šo. Многие не борются за это. Man atklāsums nav, es Мне neko нет nedaru. откровений, я ничего не делаю. No sākuma tev nav pārliecības, Поначалу no тебе sākuma нет tev liekas, tu to уверенности. nevari И кажется, sasniegt, ты это no не sākuma можешь. tu nesaproti, ir tev ticības vai nav. Вера Tu есть или vienkārši нет, поначалу ты не apliecini понимаешь. to, Но потом ko tu ты zini, ka исповедуешь Jēzus то, что izdarīja, Иисус tad tev сделал. ienaidnieks uzbrūk, Когда tad враг tev visādi атакует, apstākļi когда uzbrūk, всякие un обстоятельства tu cīnies, атакуют, и ты bet tu борешься. nedrīkst pamest Ты не šo должен darbu. покинуть это. Visi tie, kas Все sēd те, которые mājās, сидят es zinu, ka дома, mums ir draudzē я tādi знаю, что cilvēki, есть kas такие nevar люди, uz šejien которые не atnākt. могут здесь Es jums прийти. no Я вам sirds всем iesaku, сердцем скажу, izrakst ārā to, ko tu gribi priekš sevi. вы выпишите, что вы хотите Un sāciet šo для darīt. себя и начинайте Es это esmu делать. Я 100% 100% pārliecināts, уверен, ka pienāks что diena, un наступит tu varēsi день, liecināt, и ka tu ты esi будешь dziedināts. свидетельствовать, что ты исцелен. Bet sāc to Но darīt начинай это делать skaļi. громко, Un šis ir viens no и это iemesliem, одна из причин, kur daudzi apstājas. на чем многие Nevar tu to останавливаются. darīt Ты не можешь domās. это делать в мыслях. Kāpēc? Почему? Tāpēc, ka tavs Потому что domas твои domā мысли, visu kaut ko. они про все Viena думают. lieta. Otrkārt, Sātans Во-вторых, klausās tavu дьявол apliecinājumu. слушает твое исповедание. Tev ir jārunā uz Тебе нужно kalnu. говорить к этой горе. Tev ir jāpasaka Тебе šim нужно kalnam. сказать этой горе. Tu nevari Ты не domāt можешь par мыслить, šo просто kalnu. мыслить. Tev ir Тебе jārunā uz нужно говорить к kalnu. этой горе. Un šī ir mūsu lielākā problēma. это наша Mēs šo negribam darīt. Проблема, это наша сложность. Мы Mums не liekas, хотим ar говорить. kādām А tiesībām. как я могу? Как? На какие права Bet я могу Jēzus это sacīja, делать? Но Иисус Jāņa сказал, evaņģēlī tas ir Евангелие, rakstīts, ka visu, ko jūs что все, lūgsiet что вы будете tēvam, просить Отцу manā во имя vārdā, Мое, to es jums я вам darīšu, буду lai делать, jūsu prieks чтобы būtu ваша радость pilnīgs. была совершенной. Un tur nav tas vārds, И там не lūk, то слово, kā mēs как saprotam. мы понимаем. Nu, Jēzu, iedod, Ну, Иисус, lūdzu. дай мне. Tur ir tas vārds, там ka это tu vari слово, pieprasīt to, Что kas я tev могу pieder. требовать то, что мне принадлежит по праву. Mēs ar šo te Мы pazudušo через dēlu это variantu, ka viņš этот atnāca вариант, atpakaļ когда un блудный sacīja, сын Tēvs, пришел и piedod сказал, man, Отец, прости mēs esam меня. iegājuši Мы tādā вошли nepareizā в такое stāvoklī, ka mēs неправильное neprasām положение, Dievam мы не просим savējo. Бога Bet šis своё. te Но pazudušais этот dēls, tas sākumā блудный сын paprasīja savu поначалу mantas daļu. просил Tas, ka viņš свою часть. iztērē То, что он nepareizi, tā ir cita растратил lieta. Bet неправильно, pats это другое pirmais дело. Но variants, ar ko самое tas первое, viss sākas, viņš paprasīja Tēvs, попросил, iedod man, Отец, дай man мне piederošo daļu. Мое, то, что Lūk, мне по праву mēs šo принадлежит. negribam И darīt. мы не хотим это Mums делать. pieder Нам Jēzus принадлежит Kristus nopelns. заслуга Иисуса Viņš Христа. priekš mums Он izcīnīja для šo. нас это сделал. Speciāli viņš gāja uz Специально. krusta Он un пошел izdarīja на to, крест и lai es to сделал, varētu чтобы я мог saņemt. это Tas ir viņa получить. apzināts Это его darbs. сознательная работа. Un mums ir jābūt И нам iekšienē нужно šai быть pārliecībai. с такой Mums ir уверенностью. jāstāv Мы uz šo должны стоять на pārliecību. этом. Mums ir jāpiesīt Мы kājām должны вступить pie ногой grīdas un saka, es и ticu сказать, tam, я es saņemu верю, šo. что я получу это. Un tu tā vari cīnīties ты можешь paralēli pa бороться jebkuram параллельно lietām, vai tās ir по finanses, vai любому, tā ir или dzīves финансы, problēmas, vai или kas жизненные nav проблемы, svarīgi. неважно. Atrod, rakstiet. Kas Согласно apsola to. Писанию, что написано. Starp citu, Между tas tāpat прочим, darbojas arī finansēs. Это работает также и в финансах. Īsumā es tā Korka. izstāstīju.
Un te ir dzīves liecinieks. И здесь живой свидетель Ar dokumentiem no с ārstiem. документами от врача. Ticiet vai neticiet. Верьте Bet или не Dievs tā верьте, darbojas. но Бог Un так tāpēc es работает. esmu Поэтому pārliecināts, я уверен, tas, kas šodien šo cīņu iesāks, тот, который начнет tas эту sasniegs борьбу, uzvaru. тот будет говорить Vienalga, vai это tas ir šodien, vai Или rīt, это vai pēc сегодня, pusgada, завтра. nav svarīgi. через полгода, неважно. Un es esmu gatavs ar tevi Я kopā lūgt. готов соглашаться с тобой и вместе молиться. Amen. Аминь. Varbūt mēs varam Может piecelties. быть, мы можем встать сейчас? Un man ir vienalga, no kuriem tu Мне sāc. все равно, от какого пункта Varbūt ты tu sāc начнешь. no tā punkta, ka tu neesi pārliecināts, ko Jēzus ir Может быть, с izdarījis. той точки, того пункта, Tas ir pats pirmais. что Иисус Ja сделал, tu esi совершил. pārliecināts, ko Если Jēzus ты уверен, izdarīs, что tad Он tev сделал, nākošais тогда ir jābūt следующий, pārliecināts, ka viņš to man ir izdarījis, ты mana должен dzīve. быть уверенным, что это Он для Tas меня тоже man сделал. pieder. Это мне принадлежит. Tas ir otrais. Это второе. Trešais ir, Третье, ka tu esi gatavs что ты готов apliecināt to. исповедовать это. Nevis čukstēt, И не шептать, bet izsacīt. но высказать это Ja? громко. Dzird to, pasaka Чтобы savam слышали kaimiņam, твои runā уши. skaļi. Говори громко, Tas ir nākošais, kas чтобы ir слышали jāizdara. твои уши. Un asinsspiediens aizies. И давление уйдет. Amen. Ja tu šo darīsi, Если ты будешь это делать, tad paliec uzticīgs līdz galam. тогда будь верным до конца, Un tev būs uzvara. и будет победа. Amen. Аминь. Debes Tēvs, Отец Небесный, mēs tev мы pateicamies благодарим Тебя par Jēzu за Kristu. Иисуса Христа. Un tu esi И Ты apsolījis, обещал, ka Jēzus Kristus что Иисус Христос ir devis savu отдал dzīvi свою жизнь par mums. за нас. Paņēmis no mums Взял visas slimības, Все visas болезни от нас, neveiksmes, все visas неудачи, grūtības, все visas трудности, problēmas, все проблемы, visu ļauno, все ko плохое, Sātans ir что atnesis дьявол mūsu dzīvē, принес в нашу жизнь, lai mūs sagrautu, чтобы нас lai mūs разрушить, чтобы izārdītu. и разрушить нас, Tu esi paņēmis uz уничтожить. Ты krusta взял на un крест nomiris, и умер samaksājis par mums ar Заплатил savām за нас asinīm, своей ar savu кровью, dzīvību своей un жизнью atpircis и mūs no искупил tā. нас. Un tu mūs esi pilnīgi И darījis Ты нас brīvus. сделал свободными. Es tev pateicos, Я Kungs, благодарю Jēzu, Тебя, ka tu Господь Иисус, ikvienu что Ты mums любого с нас esi iecēlis savā valstībā. поселил свое царство. Mēs esam tavas valstības И pārstāvji, мы представители tavas Твоего valstības царства. pilsoņi. Мы граждане Твоего Un tur царства. ienaidnieka likumi И там не nedarbojas. работает Tu mums esi devis вражеские jaunas законы. Ты uzvaras дал un новые jaunu победы, svētību. новое Un благословение. šodien es esmu И šeit. сегодня я здесь. Jēzu, es ticu tavam Иисус, я верю nopelnam. в Твои Un заслуги. es vēlos И я apliecināt. верю, и я хочу исповедовать это. Skaļi apliecināt, Громко spēcīgi исповедовать. apliecināt, ka Исповедовать Jēzus это, ir что mans Иисус dziedinātājs, мой Jēzus целитель, ir mana Иисус bagātība, мое богатство, Jēzus ir mana Иисус svētība, мое благословение, Jēzus ir mana palīdzība, Иисус моя Jēzus помощь, ir mana Иисус gudrība, моя Jēzus мудрость, ir viss mana Иисус dzīve. все в моей жизни. Kungs, es tev Господь, я pateicos. благодарю Тебя. Es netaisos Я atkāpties. не думаю Es netaisos отступать. padoties. Я не думаю Es vēlos сдаваться. izcīnīt šī. Я хочу To пробить es это все apsolīju. до конца. Ja es sacīšu šim Если я kalnam, скажу этой un горе, es saku šim и я kalnam, говорю этой горе, to, ko tu esi то, izdarījis. что Ты сделал, Es saku šim я kalnam, говорю этой aizej горе, no manas dzīves. Уйди с моей Slimība жизни. aizej no manas Уйди, dzīves. болезнь, Es с моей padzēju tev жизни. Jēzus vārdā. Я провозглашаю это во имя Иисуса. Es esmu jaunais Я radījums. новое творение. Un viss vecais ir И всё pagājis. древнее Un прошло. manī dzīvo Jēzus И Kristus во мне gars. обитает Tas pats gars, Дух kas Jēzus Иисуса. cēl no Тот, miroņiem. который воскресил Tas Иисуса dzīvo с manī. мертвых, Un живет tas во manas мне. mirstīgas miesas И Он мои dara мертвые dzīves. тела Jēzus оживляет varenajā vārdā. во имя Иисуса. Un man vairs nav И jābūt мне не нужно slimībai. быть Man vairs болезнью. nav jābūt Мне не slimības нужно lāstiem. быть Man vairs nav jābūt nekādiem царстве bauslības болезни. lāstiem manā И dzīvē. никакие Un es padzenu visu šo проклятия, lauku никакие- Jēzus varenajā vārdā. Ничего Tas это ir не Jēzus должно быть в моей nopelns. жизни. Это заслуга Tas Иисуса. tas nav mans lepnums, Это не tā моя nav mana гордость, iedomība. это Tas не ir моя Jēzus nopelns. высокомерность, Es это tev заслуга pateicos, Иисуса. Jēzu. Я благодарю Тебя, Es Иисус. varu pateikties, Я могу jo благодарить, tu esi потому paņēmis что Ты visus взял manus grēkus, все мои uznesis uz грехи, krusta, вознес на крест. visas manas slimības, Все мои uznesis болезни uz krusta. вознес на крест. Un Jēzus И brūcēs, в ранах es esmu Иисуса я dziedināts. Es исцелен. tev pateicos. Я благодарю Un Тебя. tieši tāpat tas, И именно так же, kā tu esi sacījis как savā Ты
сказал в vārdam. своем слове. Kā tavs vārds tukšs Твое atpakaļ слово не negriežas. вернется тщетным. Tāpat arī manas Также vārds и tukšs мое neatgriezīsies. слово не Pirms вернется netiks тщетным, izdarīts прежде не tas, сделается все ko то, šis vārds что saka, это jo tas слово ir говорит. tavs vārds. Это твое To tu слово. esi Ты apsolījis. это Un šim обещал. nevar stāvēt pretī И neviens этому не может ienaidnieks. никто Un стоять šīs против. dienas es И в эти дни pasludināju я savā dzīvē. провозглашаю в своей Mana жизни. slimība Моя irst, болезнь, viņa sabrūk, она viņa разрушается, izārdas, она исчезает, viņa aiziet no она manas уходит dzīves. с моей Mana жизни. dzīve šodien Моей ienāk жизни сегодня dziedināšanas приходит gars, исцеление, un šīs dienas дух es исцеления. apliecināju, es И esmu я исповедую, dziedināts. что я исцелен. Es esmu uzvarējis С šīs сегодняшнего problēmas. дня я Es esmu победил uzvarējis это. grēkus. Я Es esmu победил uzvarējis грехи. netaisnības. Я Es esmu победил uzvarējis неправду. visu Я šo победил ļauno. все это Kungs, es зло. tev pateicos. Я благодарю Halleluja. Тебя, Господь. Amen. 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 Аллилуйя. Amen. Amen. Nepadodies И не ienaidniekam. будем сдаваться врагу. Kad tev būs grūti, smagi, īpaši Будет uzvara, трудно, сложно. ir jāizsina naktīs. Нужно это вымолить ночью. Tu atmosties naktī, Когда ты проснулся un tev ночью, viss liekas и тебе galīgi кажется, pagalam. все пропало. Cīnies. Борись. Tad ir svarīgi, ko tu sacīsi. Тогда очень важно, что ты скажешь. Ja tu sevi notver Если ты поймал dienā, это, atnāks kāds cilvēks Придет un какой-то sacīs, человек и скажет, kāds tu šausmīgi izskaties. как ты выглядишь, Saki viņam, nevis par to, kā tu не о том, jūties, как ты bet чувствуешь saki себя, viņam но to, говори ему ko то, Jēzus saka, что to, Иисус ko tu обещает, lasīji, что to, ты- ko tu apliecināji. то, что ты исповедовал, Nerunā то, ar что ты viņu читал. par savām Не говори о par своих saviem болезнях, simptomiem, о своих nerunā симптомах, par savām не говори sāpēm, о par своих savām болях, slimībām, par о своих savām болезнях, saistībām. о Nerunā ar своих viņu ne par ko. связанностях. Не говори это. Ir viens tāds cilvēks, jūs Есть viņu один vienotru человек. zināt, viņš teica, es tev gribu pastāstīt, kāda ir mana dzīve. Я хочу тебе рассказать, какая моя жизнь. Viņš apvainojas gandrīz uz Он maniem, jo es обиделся viņam почти, saku, tā, когда es сказал, negribu я zināt, не kāda хочу ir tava знать, dzīve. какая Es твоя gribu жизнь. Я zināt, kāda хочу ir знать, Jēzus dzīve. какая жизнь Tavā Иисуса dzīve. в твоей жизни. Tas par to ir И об jārunā. этом мы должны Nerunā par говорить. Не nepareizām говори lietām. неправильное. Mums katram ir Каждому nepareizas есть что-то lietas. Bet неправильное. ja mēs Но если 3-4 reizes pa Мы dienu 3-4 apliecināsim будем pareizās исповедовать lietas, правильное, un pēc tam 10 и после reizēm 10 runāsim раз будем apliemās lietas, говорить, mēs viņus visas tās labās lietas esam все, как мы anulējuši. чувствуем, мы как бы срезаем это, аннулируем. Seko līdz saviem vārdiem. И очень следи Seko за тем, līdz что savai ты mutai. говоришь. Seko līdz savam prātam, За своим kur viņš разумом. kļūdas, maldās. Где он блуждает. Tā ir cīņa. Это борьба. Cīniet šo ticības И- cīņu. И Amen. будь этой борьбе всегда. Aizlūksim mēs. Будем молиться. Pateiksimies kopā. Поблагодарим вместе. Halleluja, debes Tēvs, es Отец, Tev я pateicos, благодарю Тебя, ka Tu esi dzīvs что Ты Dievs, живой Бог, ka Tu esi varenis что Ты Dievs. могущий Бог. Es Tev pateicos, Я Kungs благодарю Jēzu. Тебя, Господь Иисус. Un es lūdzu, И я svētī šeit прошу, благослови ikvienu здесь cilvēku. каждого человека. Svētī ikvienu. Благослови каждого. Es cīnos par И katru я борюсь за personu, es каждого cīnos par лично. katru, un Я es lūdzu за svētais каждого gars. прошу. Дух Atgādini Святой, man, напомни. parādi man viņu sejas, Покажи kad мне es их stāvēšu лица, когда lūkšanā, я буду стоять atgādini в man молитве. viņu sejas, kuram ir vajadzīga Кому palīdzība, нужна помощь? aizlūkšana. Кому Un нужна es это ходатайство? cīnīšos И я kopā ar буду jums бороться Jēzus вместе с varenajā вами. vārdā. Во Es Tev имя Иисуса pateicos, Kungs Христа, я Jēzu, ka Tu благодарю mums Тебя, esi devis что varu, Ты дал нам власть, autoritāti, iet авторитет, pār katram идти ienaidniekam выше spēkam, вражеских сил. un nekas mums И neko ничто neizdarīs. ничего Es Tev нам не pateicos, Kungs повредит. Jēzu, ka Я mums благодарю, ir un mums что pieder нам есть un и mums нам būs šī принадлежит, и uzvara. будет эта победа. Tu esi И parādījis, ты показал, atklāsmes grāmatā, ka Книга ienaidnieks ir Откровения, pilnīgi что uzvarēts. враг побежден. Ar tajā asinīm И un ar кровью mūsu Агнца liecības и vārdu. нашим Mēs Tev исповеданием, pateicamies, Kungs нашим Jēzu. Es Tev свидетельством. Я pateicos un благодарю es lūdzu. Тебя. Я Svētī прошу, arī Izraēla tautu. Благослови Израиль. Svētī ebrejus. Благослови Un tiešām, евреев. debes Tēvs, lai Tavs Отец, gars tur var чтобы Твой izlieties. Дух Lai там Svētais мог gars tur излиться. izlējās pār И draudzēm. Дух, чтобы Lai Svētais излился на gars эти izlējās церкви. pār daudziem Излился на neticīgiem, lai многих daudzi неверующих. neticīgie piedzims Чтобы no многие augšas. родились Es Tev свыше. pateicos, Kungs Jēzu, Я благодарю Тебя, ka Tu Господь esi Иисус, tur svaidījis. что Ты там помазал Stiprinājis cilvēks, и укрепил kas ies un людей, nesīs которые uzvaru будут tajā нести vidē. Un es lūdzu победу в arī этой par mūsu среде. И valsts, par также за Latviju. нашу страну Par Латвию. Latvijas Я прошу за atmodu, par Latvijas пробуждение ticīgu Латвии, atmodu, за lai верующих, Latvija ticīgie чтобы būtu tiešām верующие apģērta spēku были augšiem, облечены силою dziedināti, свыше, atbrīvoti, исцеленные, iepriecināti, tā lai viņiem būtu освобожденные, dzīvi радостные, liecinieki чтобы они были pasaulē, свидетелями, tā lai ik живыми viens свидетелями, redzētu, и чтобы ka ar каждый viņiem ir увидел, Dievs, что с un ними saukt Бог, un prasīt, и kā они tu to взывали, saņēmi.
Mēs Tev Как ты это pateicamies, Kungs, получил? Jēzu, Мы благодарим Тебя, Господь, ka Tu nāc что tuvāk Ты ar savu приходишь ближе и spēku, ближе ar своей savām силой, uzvarām. победою, Draudzē, ikvienai Cerkvi, draudzei, ka Tu каждой nāc cerkvi, tuvāk и Ты ar savām приближаешься atklāsmēm, ar своими savu откровениями, saprašanu, своим lai mēs varētu пониманием, iet чтобы kā мы могли идти uzvarētāji, как nevis kā победители, и не ubagotāji. как Mēs Tev нищие. pateicamies, Мы Kungs, Jēzu, благодарим ka Тебя, nāk šī Господь, atmodas что приходит это laiki пробуждение, Latvijā. грядет это Jēzus пробуждение slavējā во имя vārdā. Иисуса Христа. Halleluja, halleluja. Halleluja. Amen, amen. Аллилуйя, аминь.